hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisero mkanala on FM na kuhlekanisa kona ngisela station shurko mina ni khalanga pet mathebula wa smart wa jimo hlangwa mashingirtano wa chajana makuna wa ndandazi nakona kwa Africa wa bulabula wo melerso encindani Eric Mabasa ifama shingo kufika leka awara ya mbiri hlekano wa xikwembu namutla kuri ra bunaro indlela le ra bunaro le riwana mingisero mkanala on FM hila ingana nongona ko lo hlawuleka live aku ka bulabulana ba nhlangano wa kumena ba Auditor Generals of South Africa lava nga ta va khona ka dyondo yo karhi hi kota ku tiva ku ba mani lava tirhaka ka xiyenge lexi sweswo swa ku taniya na wena ku ri na swivutiso swa ku rhamba leswaku u lungheka u ta kota ku vutisa ka nomboro ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 namuntlha ka huvo ya endla milawu ku ya vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta ku pfumala ntshembo ehenhleni ka xipikara xa huvo ya endla milawu leswiwani swi rhumeriwe hi va economic freedom fighters se ku ta ku ri na ntshamo wa kona namuntlha xana va fela yini hi ta va hi kha hi twa mutivi wa timhaka ta economy mutivi wa timhaka ta tipolitiki good enough mashiko handle ka sweswo hi ta ku ta twa wena ku hi khometi timhaka ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 ndaku ka loko hi fambe hi laha Kuna supermarket yo chipa kutla Usave leswi swi vula mbukuto leyo tala eka swimakwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 5 kg ya ti-Farmer's Choice frozen mixed chicken portions hi 199.99 na 500 gram ya Rama 70% fat spread hi 24.99 ntsena yi kumeka kufikela hi ti 6 ta September 2026 u nga kayeli eka mbukuto leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka Usave laha swakudya leswi ni swi xavekaka masiku hinkwawo. Madoroba yo hambanahambana, minkarhi yo hambana, vutomi bya kahlula, kambe kungu ra stokvel ri fanele ku ya emahlweni. Naswona eka FNB app swirho swi kota ku vona mali. Pfulani akhawunti ya FNB stokvel kun'we hi tirhelo ra digital hambi mi ri kwihi emisaveni ivi mi vona mafambiselo ya mali kun'we. Hikokwalaho ka yini ku fanekele ku va munhu un'we ntsena loyi a vekaka mali tihlo hi FNB digital stokvel account swirho hinkwaswo swi nga landzelela mali ya stokvel eka FNB app cincela eka digital stokvel hi FNB namuntlha. FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Cylinder Specials build it here we in Sangwingwana. Build it boys under 13 soccer tournament. Impikizano wasikolo swa le Mkhuhlu. Mgqibelo wa 29 August. Erivaleni ra mitlangu ekusuhi na Mkhuhlu post office. Tana ni xitalo. Build it na Cylinder Specials va ri mi nga kayeli. Hi tlhelo. Swi-special swa maheli ya n'hweti i pham eka marhavi hinkwawo ya Cylinder Build it. Tana mi ta dlemulela swo aka eMkhuhlu, Mahushu, Hazyview, Thulamahashe na Graskop Build it Cylinder Specials. Emombela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 9.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni hlekani. Entiso mingisero mkanala on FM na ku Afrika wa vulavula hi ku sungurile sweswi hi famba swi nga fika ka awara ya 9 nhlekani lowa xikwembu kunjhani Afrika Dzonga kunjhani mingisero mina kwala nga ningisela u ri kona eka nhlekani lowu timhaka tingani mi ri timhaka tingani kwala mi nga kona hi lava ku sungula hi twa letin'we mi nga na tona hi nga se bula na mutivi wa timhaka ta tipolitiki good enough mashiko ivi kusuka kwalano hi ya mahlweni na ku bula na wena ka 0860002543 nongonoko hi Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi mtweneni ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini i khomete timhaka hi ndlela yo leyo hi ta ri Afrika wa vulavula hi ko hi sungurile kutani khenseli n'wina mi nga teka xiboho xa ku va mi yingisela n'wina mi nga teka xiboho xa ku va mi famba na hina eka nhlekani lowu kwala mi yingisela ku mi ri kona mi yingisela mi ri Gauteng, Mpumalanga, North West, Limpopo na mumikiwa ngi audio streaming ya Munghana Lonene FM ku na mhaka leya ya xikolo va yi rhanga mahlweni ka African National Congress vengeri mukhanselara un'wana na un'wana fana va ri na matric ku ya henhla va vula tani n'we mi ri yini tshama hi vulavula hi yona leyi kambe hi vulavula hi yona leyi hi mhaka ya ku na Business Unity South Africa vengeri tidyondzo leti hi ngele ku tidyondzeni a ti hi phaphamisi tanihi hi va ntima tidyondzo leti hi ngele ku tidyondzeni a ti hi le ku hi pfuneni va vulavula hi tidyondzo to fana na va
va very English va LO va business studies va yini very atile ku ndleni swona leswi economics a yindla swo khale business economics na a yindla swona sweswo swa ku taniya maths lit vera ile ku yivuyeriseni nchumu sweswo swa ku taniya n'wemeri yini 0860 002543 kambe sweswi hi ta sungula hi bulana good enough mashego hi ta va hi kha hi bulana yena hi timhaka ta ntshamo lowu nga ta va ri kona mutlha ka huku ya endla milawu lowu langutaka na timhaka ta ku xana i timhaka ta xipikara xa huvo ya endla milawu va pfumala ntshembo ehenhleni ka yena Vosibusi Cat Matlala wa ya mahlweni a nyika vumbhoni hi ndlela yaleyo se mhaka leyi nga ta va kha hi languta na yona hi twa n'we angula mukuyini ku ya amahlweni kama hi twi wena ku ri yini mingisero wo sungula hi loyi inhlekani enhlekani botiphethe minjhani voto wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hina hi pfukeli ma a khensa papa a ni la ku khumba mhaka yin'wanyani ya mafambiselo kumbe munhu ku matirhelo ya maphorisa swi tshuka ku swi endla hi nga ku maphorisa kun'wana a ma le ku tirheni leswi swi ndlaku ku ni ze ni vulavula hi mhaka leyi i mhaka ya ku mavhikinyana kumbe vhiki leri nga hela kumbe leriya rin'wana ku ze ku nga va na situation hala Polokwane laha ku ri na vamhani van'wani va hala ka maswani khanye ma fika va endla swilo swin'wanyana leswi mi nga tlhela mi swi khumba hi vito ra xilungu mi swi vitana ku i public indecency hi Xitsonga xa ka hina va lo hluvula laya a va ku hluvuleni laya se kasi i va ka Maswanganyi a vele ka bode kumbe ka dzingidzingi a hi nge maybe ni ku a ni swi tiku vele kwihi mara a ni twa mukhumba mu mande bode mande kun'wana ku i bode ni le ka dzingidzingi kahle i vele kwihi na wa mi swi tiva a hi hundzeni ka swi na mhaka ya so lexi mo ni tlhela ni rhanga ni basisa ku a ni vulavuleli maphorisa ya a ni xipikara xa maphorisa and then lexi xi va ku xi kha xi humelela laha botpet xi vanga ku swilo swo fana leswi i swi swimbirhi xo sungula i ku taleriwa ka ntirho ka maphorisa kumbe ku xota ka maphorisa mara sweswo hi nge swi vuli ngopfu ku ri hi swona the main reason yin'wanyana leyi nga kona kumbe leyikulu ngopfu ya kona i mafambisele kumbe vukhomandara lebyi nga kona emaphoriseni maphorisa ha mu pfuka ma ku veri ma ku khomeni ma ri na mintirho leyi ma nga nyikiwa yona ku namuntlha wena mi ya endla leswi na leswi na leswi mara loko mi hlangana na swilo swo fana na ku kule ku tshoveni ka nawu mi fanele mi tirha se nkingha yi va laha ke ku loko i tirha ku i khome munhu loyi a nga hluvula kun'wana va fika va swi appreciate va fika va swi teka nga ku a wu endlangi nchumu okay hi mi nyike ntirho wa ku mi fanele mi ya lava vanhu va endla leswi na leswi na leswi mhaka ku tsutsumisiwa stats and i tshama swi vula na mukhwanazi kwala ku xiphorisa se kumbe maphorisa kumbe vuphorisa byi fike laha ka xiyimo lexi xa ku landzeleriwa ngopfu kumbe ku tsutsumisiwa stats xa ku okay ku fanele ku khomiwa vanhu vangani for yini ku fanele ku khomiwa vanhu vangani for yini ivi swi endla ku yin'wana ya milambi yi vonaka nga ku ya neglectiwa kumbe a yi vuli nchumu so loko i vuya i khome munhu loyi a nga fika a hluvula mhani wa kwala ka dzingidzingi kumbe ku kwala mi vulaka kona va nga fika va nga swi appreciate swilo leswiya kumbe va ku vutisela ku okay va ku i linandwalelo swinandwani nyana leswi ivi kasi lexi xi tlhaku xi onhetela swilo swo fana sweswi ku se manje vanhu va tiko va swi tiva ku okay leswo tani hi nga swi endla ivi ku hava loyi a nga ta swi landzelela hi ku swinandwanyana swintsanana ma yi vona mhaka ivi hi tlhe hi languta backlog leyi nga kona a ti-court munhu u nga n'wi khoma namuntlha u n'wi khomela ku ve ri i hluvurini ivi va hlanga ngheni court va n'wi humesa hi back door va ku i ta vuya rini loko a vuya va ku ve ri hi swikhandziyerisi sweswo swa demoralize ka maphorisa lama nga khoma number one reason hi leyi u nga n'wi khoma munhu loko u n'wi khoma a kha a hluvurise leswi ya mhani wa luya a nga fika loko a fikele ndzeni a jika ta pfula case ka wena a ku ve ri u n'wi khome kumbe i n'wi khome inappropriately hi leswi swa ku swi lava a nga vula ku n'wi khome hi la ko ta kumbe hi la ko ta ivi case liya ya wena ivi tikhomandara ta wena ti nga ku yimeleli hi mhaka ku a va nga ri kona kumbe xo sungula kumbe xa mbirhi mhaka ku i swinandwani leswi a va nga swi tekeleki enhlokweni ivi wena case liya yi ku landzelela hi le ndzhaku ivi ku fika nkarhi lowu wa ku i fanele promotiwa van'wana va promotiwa ivi wisala hi mhaka ku sayina xinandwani lexiya ene nandzi loko lo fambi u lava a ku tangi munhu a ta wu mangala so loko hi khi hi endla kumbe hi khi hi vulavula swi kutani swi lera ni mi twe ku vava ngopfu ni ku na nghena ni ku ni ta vulavula ivi mi ku after one mi ku mi lava ku twa vavasati ni vheta ni ku a ngeni va tshika swi hola swilo leswi
ndavuya ni ta va hlamusela ku swi vanga hi yini swi na mitlo loko un'wana mi languta maphorisa mi nga ma languti mi tin'wa matirhi va va ri ku tikiseriweni vanhu lava hi mhaka ku loko i ku endla xo lunga ivi se manje tikhomandara ta hoti nga swi tekeli enhlokweni ivi na huma vanhu va tiko va tlhe va ku khomisela ku ve n'wi khomi i nga n'wi khomi kahle loko a hluvurini i fanele n'wi khoma hi le kwihi i hluvurini i n'wanuna wena i n'wi khoma hi kwihi swi tikisela maphorisa ma hina swisweswo ende loko ho ka hi nga swi languti swi ta vona ingaku maphorisa ma tirha ngopfu mi va vitana siku rin'wanyana va vulavuleli va maphorisa va brigadier Hlani Mashava va ta mi byela ku i ti-case tingani against police leti ti va ku ti kha ti komba ingaku ta tsekatseka mara ti va ku ti kha ti va tikisela aka career development ya vona yin'wana ya timhaka leti nga kona ni mi twini vota mina khensa swinene loko mi tena tlhelo rero man xikwembu xi kahle khensile loko mi ti nyike nkarhi wa ku loko se swi horile mi ta swi hlamusela ku hayi swin'wana a ho tshika hi ku yini hi ku hi va hi ri ka swin'wana se n'wi mi langutela ku a hi fanele hi ve hi nghenelele ka leswi ivi swi hetelela swi ya hi vangela swi vulavula swo ka swi nga heli miri loko munhu a hluvurile ya n'wi khomi kwihi ni mi twini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka munghana Lonene FM makomandela a mi tweneni mi ri timhaka tingani kwala mi nga ko hi ndlela leswiwani nkarhi lowu hi lowu n'we mi hetelela ku mi wu tirhisa ku va mi hi byela timhaka leti n'we mi nga na tona mi papalata timhaka leti ta ku loko hina hi nga ha ri ku tirheni na ncindzani mi hi fonela hi ri kaya mi ku hayi mina ni lava ku hi vulavulanyana hi leyo hi lowu nkarhi lowu wu va wu vekeriwe n'wina ku mi kota ku ta na timhaka tihi kumbe tihi leti mi va ku mi ri na tona namuntlha u nga nghenela mphikizano wa vurimi ku rindzela loko ya se ku fike makumu munghana Lonene FM se u lulamile ku ku tivisa vawini vambirhi va nkateko eka Youth in Farming Campaign u nghenerile mphikizano ke loko swi ri tano lexi xitiviso xi lava wena yingisela munghana Lonene FM ra vunharhu ra ti 26 August eka nongonoko wa Khomandlela exikarhi ka awara ya 3 na ya 6 ni ndzhenga vito ra wena ri nga tshuka ri hlayiwile vawini vambirhi vutomi byi ta cinca munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mi yingisela munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula mi haxela wona 2 kusuka lino studio 13 hi le Polokwane ku horile namuntlha ko va mirhageni la Polokwane loko jika hala ku pfariwile loko jika hala ku pfariwile hi ndlela yaleya se u heta lo swi vona ku swo vula ntsene ku kule ku tirhiweni hi le mirhageni ma va maka kona kambe amkeleni mi yingiserile nhlekani Butat papa mina mina ndla ku tlhela ndzhaku ni ya vulavula hi mhaka leya ya mali leya yi pimiwe ku hi 600 million hi 30 ta June ya kada March yeah hi ku va yi humesela rivaleni ku ta va 600 million leyi gata Siberia va tlhe va nga ha hlamuseli ku se ku tirhe mali muni ku sale mali muni ongeti a ku ri mhaka ya ku boxa mbova ku ta huma mali swi nga va swilo muhundza va hlamuserini ku vulavuriwile va vulavurile holobye wa holobye wa maphorisa va kombisile ku yin'wana mali yi ya tirhisiwa va tlhe va kha va yi hlaya mintsengo loko a ni lo swi tiva ku mi ta vulavula hi yona a ni ta va ni tsale hansi ku ve tintsengo wihi kwihi va swi hlamuserile swilo muhundza papa okay no yeah mi tshama mi langute ku na swin'wana swo ka swi nga ri kahle swi lava ku ndliwa ku na bovo ni tibovo ti tele ngopfu tibovo ka pfuta hala na hala ka pfuta hala siya hala ni mi twini papa ni khensile hi swona enkomo papa 0860002543 un'wana mi yingiserile loyi nhlekani a ka ha ri na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula 23 timinete ntsena ku pela hora ya 12 tsundzukani ku hiri munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana
leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u twa onge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365, Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Hello n'wana mingisere Nhlekani. Langa mpfukile. Papa mina hi pfukile ngobona ba. Hlayisekile man. I cancer papa. Yona tamkhensa mkanselara wa le Bushbuckridge. Yeah. Makala wa tsama ku vulavula nyana hi yo timhaka ta vuhlayiseki ya le Mkhuhlu. Yeah. I know amavoni maphorisa ma koma le ku tirheni mpela. Hambileswi ku ni site leri nga le ku lileni swinene. Ala ni maphorisa nga sema le ku ekarateni mara hayi va le ku tirheni mpela. Site leri la ku va ku ri site ri. Kwala va Ximhungwe ya ni masite ya Vakhokho. Ya va rilare ku loko va kuma u famba la ndleleni va maphorisa hayi va tirhana na va ku search va la ku vona ku ya kwini ku ndlela yini. Se ku ririsa yini kwalano? Futhi a ku ri ko va ku hi ku swi languta ka mehe I vanhu vo lawa ya va ka va nga vulaveki vuhlayiseki lebyi nga koho kahle. Ya mara hayi no I cancer ku since weli swi fike ka Afrika wa vulavula. Goza ri ve koho ku va va tisa visibility ya maphorisa. A hi ya layani. Mali ku tirheni swinene. Hayi na ku sweswi va tata le ka Khalanga okay phela we a wu khomanga kahle tolo daya unibila lava ya haya mtivani. Banda sweswi swi nga tshama swi ndliwa loko ku le ku hi le mariti va nga fika va tisa vanhu vo ka mi nga va tivi va tirha na n'wina. Yeah, I know it can say and sweswi loko ko tsika ku va ku na swin'wanyani ni khensa ku va responda fast. A ku ri ni la Khanmon bitolweni a va ngheneriwile ka thangi rin'wana kwa ra mati. A swi tekanga 20 minutes ku va fikile maphorisa. After loko hi fonile ku ku na van'wana va ringetaka swo ka swi nga ringetiwi. Va ve va tsutsuma va fika hi xihatla swinene. Nkarhi lowu a mi ta yima. Ndzi ku satellite ri koho la Ximhungwe mara Khanmon bi ri la ya. A mi ta yima for nkarhi wa ku leha. So I know I can some kanselara ingaku loko va swi twa hambi vo a va yisi mahlweni vukorhokeri byi mahlweni ku nga ku va nga swi endli mhaka ku leswi swi endleke Mkhuhlu ntsena but na a swi mahlweni hiko a swi nge heleli laya ntsena. Na methu. Hayi kenza ngopfu Galangi inkosi. Kenza mina a hi amukele ndaba Nhlekani. Papa. Mpfukile njani papa? Pfukeni. Usamenda ngena kanye la ugebenga mfowethu. Na ugebenga mfowethu leli enjela kula Eastern Cape. Ngangwa kusesa karata amfumo a hi fanele hi kombela ku endla swin'wanyana. Swa ku lungisa article leyi manje ya ugebenga va cinca system leyi nga kona baba ni. Hiku abantu va dlawa na va Xikwembu manti ya vanhu isera hlupheka. Hambi wo mdaya munhu u ya tiya ku yambekala a munhu bava ana nkoka ka vatswari va yena ndi ka vona va yena. Mara swa ka hambi wo va ka yini ni yona yini u fika dlaya munhu u teka a vutomi la yena kumbe u mi tekela swilo swa yena njhe mpana va nga mi dlaya va bukisara a tlanga va bukisara n'wana ntsongo nga dlayiwa ene Eastern Cape leyi a ku na tiko sweswi ka ku yisiwa masocha va ku masocha ma lava heta vugevenga ma njhani mara switili a vugevenga a ri heli a mfumo ko endla swin'wana swa mithinga u vona ku kumbe ku na swilo swa ku senja a swibamu leswi swi nga ri nawini swa swibamu swi endleka la yini hikuva a swibamu swi hlupha ku vava lomu swi tele swibamu nemetweni la Eastern Cape la miri swibamu swi tele loko va vulavula kutani ku na
kuna un'wana a nga dlawa a kha ringeta ku lavisisa hi timhaka ta ku dlawa ka mera wa le Neisner na sweswo na swo swi koho kwalano xiphiqo timhaka ta swibamu xiphiqo xikulu khetseli papa imani twana lava inhlekani boto wa mina hi pfukile hi ngo vona Ipfukile. Nkombela ku ndlandlamuxa leyi nga sungula hi muyingiseri ya maphorisa. Yeah. Mara mina ni ta hi side ra governance hala ka masipala especially. Yeah. So loko hi langutile Bushbuck mina ni twa ingaku I theory leyi ni nga na yona mi ta ni khomela loko ni fane ni nghenisanyana xilungu. Ni twa ingaku bangi ya hina ya vanhu va tipolitiki yi le hansi ngopfu in a way yo se ku nghenetela va lava va nga ri ku na tipulani ngopfu va nga nje hi vanhu lava langutiwaka a mugangeni mara va nga ri na pulani swi endla ku vaofisiri hambi va ri qualified bona va ndla nga ku a va le ku tirheni ku ve ni va tshikeleriwa ngopfu hi n'watipolitiki loyi a nga ta na mandate ya yena leyi ene a nga ri na pulani hi ku mahleketelele na vutivi bya yena byi pimiwini hi ku hi leswi a nga na swona kumbe na leswi a nga ri ku na swona. Exactly. Ebe mi langutana nkarhi lowu a nga na wona a ni i na 5 years ya so loko o byeriwa ku patu leri loko hi fanele ri endla ri last 20 years ta fanele hi endla so 10 years hinkwayo yena languta ku a ribbon cutting mina yi tata khale ni ta va ni humile ni kombela hi endla sweswi nga kwala hi endla sweswi swa fast ebe swi tshikelela va ofisiri swi ndlela ku vona a va tirhi ntirho wa vona a va wu tivi ntirho wa vona because remember loko muofisiri a nghena I nghena a na long term a na medium term a na short term plans so bona va focus ngopfu ka ti short term plans ku when is my next ribbon cutting my duties ebe swi compromise ngopfu quality ya swilo leswi a swi fanele swi endla ku ve ni in an approached way an ideal approached way swilo leswi a ku fanele ku ri beton munhu loko a nghena hambi o fika under 5 years of progress a siyela un'wana loyi a nga tata hambi swi ya swi ya pfula hi munhu wa 4 or 5 mara hi kha hi swi tiva ku swi swa kona swi tshamisekile swi lunghile swi basile hi ta kota ku koka another 10 years 20 years my duties so hi side rin'wana swi laveka ku vaofisiri vo tshama va khondza mavoko hi ku vhela a va tekeriwi matimba ngopfu hi ku va tipolitiki la tikweni lexi nga ku hi va treat nga ku ti-king or swin'wana swo taniya in a way a va koti ku khomiwa kasi vona na vona va tshikelele va tirhisa matimba malamaya because va swi vona ku vaakatiko na vona va ofisiri a ku na leswi va nga swi endlaka yona theory ya mina leyo ane yi vulavula kahle ko a hi ta njekajekisana nyana ya ka mahlweni na yona kambe ko va nkarhi wun'wana vondoka hi ya kuma nhlokomhaka ta mahungu kambe I mhaka yin'wana leyi mi taku na yona na swi lava nyana ku yi xava mhaka leyi mi yi vulaka mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vunyameli etlhelo ro karhi ni khensile swinene ku siyeriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu inhlikani vaaki van'wani va Zimbabwe va yimele ku pfuniwa ku tlhelela eka rikwavo vandla ra DA ri vula leswaku a ri nga seketeli xiringanyeto sa ku susa exitulwini xipikara xa palamende khomixini ya nhlawulo yi kombela tihosi ku pfuna ku lulamisela nhlawulo wa mimfumo ya muganga mahungu xitalo hi awara yan'we mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vunyameli etlhelo ro karhi ukayele lexi eka Afrika wa vulavula xin'wana Bushbuck lexi ni nga xi vona ni wu landzelele ngopfu nandzu lowuwa na ti-comment ta ku hinkwato na lava va ti vulaka ti-analyst me hi ku twisisa ka mina ni ndlile political science exikolweni hi ku twisisa ka mina loko I analyze xilo a wo xi analyze hi ku zonda Ramaphosa hi ku na leswi hi swi vitana critically analyze u fanele u veka ti-advantage na ti-disadvantage na laha a nga right kona na laha a nga wrong kona mara aka ti-analyst hinkwato leti ni nga ti yingisela ka SABC TV ni ti yingisela ka Munghana Lowunene I want to commend one person Mrs. Bushbuck munhu loyi ni n'wi rhandzaku a nga bi bias aka ku analyze swilo swa yena good enough Mashego
i analyze ntiso anga analyze ku nowa ANC or nowa EFF or Nizondo Ramaphosa. Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka mgana lona FM Makomba Ndlela I 36 timinete kupila wara ya 12 na eri. La ahisukeli mhaka nje. Hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Aya mkeleni good enough Mashikhu. Xipikara xa huvo endla milawu namuntlha xi langutane na vote ya ku pfumala ntshembo ehenhleni ka yona leswiwani swi tisiwe hi vandla ra Economic Freedom Fighters. Kahle nandu wa xipikara hi wihi hi ndlela yaleyo nako leswiwani swi vula yini swi ta koteka ke? Good enough Mashikhu hleka inhlekani Brapet na vayingiseri va Afrika vulavula minjani epfukile ngo vona good enough na mentsukile xipikara xa huvo yo endla milawu namuntlha ku na ntshamo lowu va Democratic Alliance va nge hina hi nge yimi na swona kambe ntshamo wa kona wu va wu kha wu langutaka ku pfumala ntshembo ehenhleni ka vo kusuka ka va Economic Freedom Fighters. Kahle hi fike njhani la good enough? Leswi swi sungule hi lembe ra 2022 i nkarhi leyi ku humelela mhaka ya le Phalaphala i humelela i tatana Fraser. Endzhaku ku humelela ka mhaka leyi ku vulavula leswaku tala ngopfu le parlamenteni ku fika la ku komberiwa ka kona ku ri ku va na vanhu lava ta lavisisa a ku ri tatana a ku ri Judge Ngobo ku na komiti ya tirhana van'wana vambirhi va ri vanharhu ku ri va languta mhaka leyi kahle ku ri kahle ku na leswi President Ramaphosa swi endleka swa pongo leswi ta lavaka leswaku ku ta vulavuriwa mhaka ya ku muthongola ntirhweni kumbe impeachment. Tatana Ngobo nala a tirha na vo va humise report ya vo va komba ku ri ku na leswi Ramaphosa a faneleke a vutisiwa swivutiso hi swona kumbe a fanele ku ri a ta parlamenteni a ta vutisiwa swivutiso i ndlela ku impeacha ku ri loko swi mu tsandza ku vulavula ntiyiso u fanele a hlongoriwa ka ntirho wa yena. Hi nkarhi wolowo ANC a yi na majority le parlamenteni a yi tshame ka titulu ta ku hundza 200. So loko yi fika report leyi ku na ku ri va kombela vanhu ku ri ku va na komiti va kombela parliament vanhu ku va na komiti leyi va teka report leyi va yi tisa leyi va ku no yi lava ku vota ku ri ya yi amukela kumbe a yi amukeli ku vota va ku tala va ANC ku ri no report leyi a yi amukeriwi munhu wa ku ri a nga pfumelanga ku vota a ku ri dokodela Nkosi Dlamini Zuma. So report yi lahliwa ndlela yo leha ku ri a ku fanele ku va sira ra report leyi mara endzhaku ku ri ANC i lahlekeriwa hi majority ya yo hi lembe ra 2024 swi challengewiwile swa ku ri parliament a yi endlanga kahle. So lembe leri Constitutional Court i kume leswaku parliament a yi tirhanga kahle kumbe speaker sa nkarhi wo leha a tirhanga kahle va tirhisa matimba ya vona hi ndlela ya vuchaka ku laveka report leyi ya ihlelela parlamenteni ku ta va na impeachment committee. Tatana Ramaphosa a ta vitiwa leswaku a ta vulavula ku ri a ta vulavurisana na report leyi. So hi nkarhi Constitutional Court i vulavula swo tano Ramaphosa a ku nombe ni kombela ku review report leyi a ni voni ku ri report yoleyo i kahle vulavula kahle i endliwe kahle ni kombela ku yi reviewa ku ri i fana khoto yin'wanyana i ta pfumela ku ri i nghena le parlamenteni na. So hi nkarhi la sungula swoleswo parlament a yi byeriwe i Constitutional Court ku ri ku laveka n'we mi endla impeachment committee mi languta report leyi mi tisa Cyril Ramaphosa. Loko hi nkarhi leyi a kumbe ni kombela ku reviewa a pfumeleriwa a swi vulavula leswaku impeachment i nga endliwa mara ku nge vi na vumbhoni ku ri vumbhoni bya koho report yoleyo. So court yi pfumela ku ri i ta reviewa n'hweti letaka vhiki leri taka hi ti-3 ku fika ka ti-4 va pfumela. So impeachment committee sungula ntirho wa yena ku ri court a yi va byela leswaku laveka ku va na impeachment committee. So mara va ku no hina yi ta chuva yi appointa vanhu. Ramaphosa ku no a ku laveki ku endleka swo tano ku ri me phela a swi tiveki sweswi ku ri vumbhoni ku ta pfumeriwa kumbe njhani. Thoko Didiza a ku no challenge ya tatana Ramaphosa ya ku ri swi yimisiwa leswaku endla committee impeachment swa ku ri a ku no parlamente i nge kaneti leswi a swi kombelaka kumbe interdict yoleyo EFF ku no we u ri speaker sa parlamente ku laveka u nga pfumeli leswi vulaka hi Ramaphosa ku Ramaphosa
u lava ku endlisa palamende leswi swi lavaka palamende ku laveka endla ntirho wa yona so hi nkarhi leyi Thokozela nga pfumeli EFF no munhu loyi u tirhana na Ramaphosa ku laveka ku ri a impeachiwa ku laveka ku ri ku va na vote of no confidence asosiwa ka position ya yena yi leswi namuntlha hi ri laha nga kona se namuntlha hi laha se ku huma va DA va vula ni ta mi vutisa ku hikokwalaho ka yini va DA va vula ku va nge seketeri kambe ku languteriwa ku endleka yini namuntlha lamuntlha i siku leri ku faneleke ku ri palamende kumbe malunga palamende a tshama hansi va ta vota ku ri va pfumela va ta thongola speaker Thoko Didiza kumbe va ta endla njhani so i siku leri a ri komberiwe EFF and EFF loko va hlaya tinomboro ta vona va byela ku ri MK Party kumbe na ATM kumbe na van'wanyana va ta fambisana na vona va ta tirhisana na vona hi ku ri a va na tinomboro kahle and na ANC na yo ina titulo 159 titulo so leswi kombaka ku ri ku laveka i kuma van'wanyana loko i lava ku ri i ta sirhelela Thoko Didiza so ilayo nga kona namuntlha ku ri ku fambiwa ka vote of no confidence a ku na munhu loyi a tivaka kahle ku ri swi ta humelela njhani ku ri DA na yo a yi vulavuli mhaka ku ri yi rin'we i siku leri va vulavula leswi i siku rin'wana va vulavula swin'wana mara sweswi va vulavule ntwe mutshami wa yo wa le parlamenteni George Michalakis a vulavula ku ri a va support sweswi ku sisiwa ka Thoko Didiza leswi ku byela a ku i premature hi xilungu leswi ku byela ku ri va vona ku ri ku na nkarhi leyi va faneleke ku ri va ta muhlongola hi yona mara nkarhi walowo a nyamuntlha na okay kumbexani hi ta ya ka yaleyo ya ku nkarhi wa koho wu nga va wu nga se fika swi nga va swi vula yini kwalani ka ku nkarhi wa kona wu nga va wu nga se fika swi nga va swi vula ku i xipanari xin'wana lexi na vo va nga ta xi tirhisa kumbexani loko timhaka leti ta impeachment ti teka tlhelo kumbe loko ku vonaka ku se ku le ku tshuneriweni ka 2029 ndzi vona ku ri va rhandza leswaku ku famba malembe ku ta fika 2028 va ta yi tirhisa ku campaign Brapet ku laveka tsundzuka leswaku hi 2022 nkarhi leyi speaker Sankarwele wa le Mapisa Nqakula a ta teka report leyi a ta yi phaka a hansi ka tafula kumbe ka mbedo BA a va pfumelana na ANC ku ri a va votanga na ANC a va pfumela va nga pfumeli ku ri ANC ku laveka report leyi a va vulavula leswaku ku laveka ku va na a va vulavula ku laveka ku va na impeachment ku tatana Ramaphosa ku laveka a tata parlamenteni a ta vulavurisa report leyi ku loko swi mutsandza loko swi muja leswi ta vulavula leswaku a fanele ti impeachiwa so a ku ri position ya vo hi 2022 so sweswi ku na lava vulavulaka leswaku kumbe va nga swi kota ku abstain va nga voti ku ri swi ta komba ku nga tivi kahle ku ri va yimele kwini ku ri hi 2022 a mi lava ku ri munhu leyi a taka commission sweswi a mi lavi ku ri munhu loyi a taka commission na ku ri impeachment kumbe vote of no confidence nyamuntlha a yi vulavuli mhaka impeachment i vulavula ntsena hi mhaka ku ri Thoko Didiza ku laveka a famba loko a fambili EFF va lava ku ri ku ta va na process ya ku hlawula speaker swin'wana na loko va tiva ku ri va nge kumi ku va va nge kumi vuspikara kumbe va nge swi kumi ku faka munhu wa vona va lava ku ri swi ta va leswi swi lungu va ka ku na president ku ri loko swi ri spikara wu tiva kahle ku ri loko u nga tirhi i ndlela leyi EFF kumbe ATM kumbe MK Party va lavaka yona va nga swi kota ku hlongoleka position ya wena kumbe kahle ni mi twi mi nga mi hlamusela matimu laha yi sukaka kona ku fika laha loko mi languta lava va nge asuki va na case loko hi kha hi languta swilo leswi swi nge le ku endlekeni ku fika laha hi nga kona namuntlha ku hi timhaka ta ku se ku yiwe na le tikhoto ti komba tlhelo rin'wana ku endliwe leswi ku fika sweswiwani swi tikomba ungeti leswi a va ku a hi yimeni swi tikomba ka ha ri swi nge le ku tirheni sweswi Brapeta ku na leswi va nga swi kotaka ku swi endla vhiki leri taka ra ti 3 and 4 khoto ya high court ya le Cape Town yi ta vulavurisa mhaka ya Cyril Ramaphosa ya ku ri u lava review u lava va yi hlaya kahle report leyiya ku ri kumbe i fanele i pfumeriwa ku nghena ka komiti leyiya ku ta va vumbhoni leswi ta endlaka leswaku endzhaku nkarhi na ye a ta vitiwa ku ri a ta leyi a ta vulavula so na loko u nga endla komiti ya wena u nga tsomba vanhu va wena va koho va 32 kumbe nomboro ya njhani ku laveka vumbhoni
intiso ku ya hi nawu vumbhoni bya koho sweswi a vu pfumeriwanga a ku na munhu la pfumelaka leswaku vu kahle hi lebyi vu pfumererile kumbe i swilungu va ku ku na admissibility ta pfumeriwa ku nghena leswi swi endlaka ka sweswi leswi endlaka i tatana Ramaphosa leswi ka ku ri ka tikhoto ta vutsotsi va ku ku na a trial inside the trial munhu u ku I know Brapet a ni na ye tolo a ni na ye vhiki leri hundzeke se va ku khoma va ku no u endle swin'wanyana so un'wana ko no man na audio ya ku ri na video ya ku ri yi komba ku ri a nga ri koho kwalaho a ri ka ndhawu yin'wanyana so un'wana ku no man lava ku verify ku ri video leyi yi pfumeriwa ku nghenela khoto na as long as i nga pfumeriwanga i nga verifywanga i nge pfumeriwi ku ri ku na ku ri ku endliwe ku tirhisiwa ti-AI masiku lawa so leswi Ramaphosa swi endlaka i ku ri a nga vulavuli ku ri a ni lavi ku ya ka impeachment u ri ka impeachment nga famba mara ni lava ku tiva ku ri vumbhoni leyi ku ta tirhisiwaka kwalaho ku pfumeriwile i ndlela leyi endliweke hi yona Brapet ntiso leyi i ku ri hi nkarhi leyi Judge Ngobo na laha tirha na vo va endla report leyi section 89 report leyi section 89 report leyi a va vulavulanga na tatana Ramaphosa so a va nga viti timbhoni ku ri u ta ku no me a ni ri ko phalaphala ni le leswi na leswi na leswi vanhu a va tsala ti-affidavit van'wana va rhumela ti-affidavit ku ri me ni tiva leswi na leswi so Ramaphosa leswi a swi vulavulaka kumbe leswi reason ya kanete ku ri me a ndzi vavirisiwanga a ku na swivutiso leswi vutisiweke so na munhu loyi wa ku ri u manager epurasi leyi yeke phalaphala a nga vitiwanga ku ri a ta vutisiwa swivutiso so va swi kote njhani ku fika ka xiboho xa ku ri munhu loyi ku laveka a ta parlamenteni ku laveka report leyi va parlamenteni loko va nga vulavulanga na yena so hi leswi khoto ya Cape Town vhiki leri taka i ta languta so ku ri u nga swi tiva njhani ku ri loko u nga vulavulanga na munhu u kuma ri munhu loyi ku fanele a ta parlamenteni so vo Julius Malema EFF na swin'wana a va lavi ku ri mhaka leyi mara loko ni vonaka khoto loko yi languta va ta vulavula kahle ku ri section 89 leyi i na va ku mistake ta ku tala ngopfu ku ri swa ku sungula a vulavurisiwanga na vanhu a va hlaya maphepha loko u hlaya phepha ku laveka u ri vutisa swivutiso mara u nga swi koti ku vutisa phepha se swi ta vula yini leswiwani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku ka xiyimo lexi xi nga koho sweswiwani ku lava ku ya langutiwa review yaleyo kambe swi tikomba vanhu va nga swi lavi swesweleswo swa ku yimeriwa tirhiwa ku endliwa hinkwaswo vhiki leri nga hundza ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ta fanele ku va na appeal ku ve appeal hi ntumbuluko ya ko a yi vi kona ka interim very interim yini kambe xexa interim judgment kumbe interim directive liya va yi nyikiwile hi ndlela leya hikokwalaho ka yini ku vona ka ungeti ku le ku pfuvapfuviweni ku le ku hatlisiweni ku jaheriwe kwihi a ni ri leswi va lavaka ku endla so i leswi swi vuriweke i tatana Ramaphosa i nkarhi leyi a ta chela interdict leyi ya yena van'wana a va ku no ku laveka leswi swi endleka sweswi ku laveka swi endleka hi mhaka ku ri van'wana va yina loko ku ta va n'hweti ya September na October yi ta va yi nga ri koho kwala yi ta va yi ri le ka ku campaign ka nhlawulo wa makaya ka interdict ya mendzaka lowu a vulavula ku ri kahle vanhu lava vulaka ku va ta va ri le ka campaign a ku na un'wana wa ku ri u ta va a contesta vukanselara so loko ku nga va ni nga ri kona ta va ni campaign u campaigna yini ku ri a ku na la contestaka ku va mukhanselara so leswi mavandla politika ku fana EFF va lavaka ku swi endle ku ri va lava ku ri loko ku fika November 4 a ni ri u twile ku ri ka tibalo ta tala ku ta va ku na swikandzo swa president Ramaphosa va nge faki tikandzo ta vo Mashego na vo Khalanga so EFF i lava ku ri ku va na confusion na ku tala ngopfu loko swi endleka ku ri Ramaphosa a susiwa ka position kumbe se a ya le ka commission leyi swi ta teka nkarhi wa ku tala phela ku na ti-parliamentarian vanhu va parliament valonga parliament ya ku tala ngopfu un'wana na un'wana ta lava ku vutisa swivutiso ku nge vi na nkarhi wa ku ri Ramaphosa loko swikandlo sweka swi ta va swi ri le ka tibalot a ta famba a ya deep slot a ya Mpumalanga vhiki leri taka u ta va ri la Mpumalanga a ta Mpumalanga a ta vulavula hi mhaka ya Nokuthula Smilani kumbe a ya le kwini i mhaka ku ri va ta ku ni ku lava le parlamenteni i mhaka leyi twaka va ku hi lava ku sungula hi yena loko u yingisela munhu wa ku fana na
hlophe uku loko swi sungula sa impeachment mboni ya ku sungula lava president leswi ku byelaka ku ri u ta va tshamele ti-victim biri tinharhu a nge swi koti ku endla ntirho wa ANC and leswi va ta mi vutisaka swo swa ku tala hi leswaku ri va ta va lava ku ri swi ta thyakisa vito ra yena swi ta thyakisa vito ra ANC so i mhaka leyi twaka sweswi va lava ku ri swi endleka njhani na before high court ya le Cape Town yi ta humisa swiboho swa yona loko mi ka mi vulavula hi ndlela leyo ku mbhoni yo sungula veri va lava ku va president a hi xikombiso xa kahle xa ku hi leswi a swi fanele swi endliwe hi section 89 section 89 a yi fanele yi endle swo tani ku ri lava ku lwana hi mbutise ku ri kahle a wu ri kwini mali fike njhani leswaku swi endleka kambe a va mi vutise swivutiso president a va nga heteleli va vulavula ku ri ku laveka eka impeachment ku ri a va ta tiva kahle ku ri ku endleke yini kambe a va vulavuleni na vo Asa Fraser kambe a va vulavuleni na manager wa plus ya Phalaphala swi endleka ku ri mahetelelweni a va nga swi koti ku ri va fika lava nga ri kona mara sweswi va fikela hi mhaka ku ri a va swi endlanga so hi swona leswaku ri president u rila hi swona ku ri phela mi vutisiwa nga swivutiso so mara la ni fanele swa swivutiso ko i ku ri i ka ndhawu ya ku ri loko swi ndzi tsandza ni ta hlongoriwa ka ntirho wa mehe kambe swilo yini mi nga mi vutisanga i nkarhi wa ku ri a ni fanele mi pfuna ku mi nyika report loko mi lava ku fika ka xiboho xa n'wina so i laha nga koho sweswi ku ri ku ya hi constitution ya Afrika-Dzonga ka section 89 a va fanele va mi fanele va vita president ku ri va na wo matimba ku ri va nga swi kota ku vita vanhu ku ri mi ta tala i ta kusa swivutiso i ta tiva swin'wana so president leswi va swi vulavulaka ku ri a va twisisanga mhaka va fike ka xiboho xa voho hayi mhaka ku ri va langute nawu kumbe va hlaye nawu hi ku ri a va twisisanga mhaka ku ri a va vutisanga munhu va hlaye maphepha a ku ri a tsariwe hi vo Fraser na van'wana vanhu ni khomele ntanunda hi le vhengeleni leriwani good enough hi ta vuya hi hetisela mi vulavurile hi swona swa tinambara ku a ti vonake kahle kambe ni lava hi tlhelela kwalani ku GNU ku kona yi tikomba yi ri njhani hi ku loko ku ri ku GNU yi kona yi nga tala ku va na tinambara kambe n'wina mi ri yini loko hi ta va hi kha hi vuya andzaka loko hi ta va hi hunde mina na n'wina hi hunde laha loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe clientele legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra clientele legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili nakambe clientele legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general FSPL nawu na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo sweswo mingisero munghana lonene FM makomandela khume timinete ntsena nga sibawara yan'we good enough mashikho mhleri wa hina wa tipolitiki lava hi nga le ku buleni na vona ni lava ku hi bula na vona hi twa ku hi hetisela hi ku yini good enough ni khensile mi ni khomela riqingho rero kama n'wani tinambara ti tikomba kahle ka sweswiwani miri a ti vonaki kahle kambe DA yi humeleriwaleni hina hi nge seketeli sweswo DA loko a va nga lavi ku seketela mara men vona ku ri va ta seketela va ta tirha na ANC va nge pfumeli ku ri toko Didiza a susiwa ka position na yena bo va na 87 ya titulu le parlamente so loko vona ANC 87 ya tona 159 vona ku ri tele ngopfu 200 and something tilesi 260 something leswi ku byela nga leswaku kahle ANC 249 I'm sure DA na ANC ntsena loko nga tirhi van'wana va GNU vo IFP na van'wana tirhi timbirhi va ri vambirhi va ta swi kota ku ri va ta hlula vote ya nyamuntlha so a ni tivi ku ri EFF i ku kumbe DA nge vote mara mutshamaxitulu wa DA le parlamenteni Michalakisi ku vulavula leswaku vo va i mhaka leyi Brapet ku ta ka leya premature
ile a fanele vulavula yo ngopfu loko matiko la taka ku ri loko va ku premature va kula va vula ku i ta mature i ta hufa hi nkarhi wun'wanyana mara a yi hufanga sweswi so loko va ku a yi hufanga sweswi i ta hufa rini so hi swoho swa ku ri ANC na nyamuntlha loko va tirha na yo ku hlula motion loyi wa EFF i ta tivutisa ku ri kahle i ta hufa rini ku ri DA yi nge swi koti na yo ku hlongela speaker sa parliament na loko yi lava ku i mhaka ku ri yi nge kumi support ya EFF na MK party loko va ta tisa motion wa vona kumbe 2027 kumbe 2028 kumbe rini. Good enough mashekh mitwini kesiri swinene un'wana ni vutisa ku miri president va ta Mpumalanga a va ri Mpumalanga khale ngopfu va ka va pfula xibedhlele sweswi ku na yini o ta vula brapet benga sala Bushbuck Mapuleng hospital ita puriwa mara vona ku ri ita puriwa ku tirhisa ku hlawula ka tivoti ta la makaya khale veke leswi sunguriwa khale swi je tibillion ta ku tala ngopfu u ta va president ku na memorial lecture i ta khomiwa la University of Mpumalanga ya Notorious Milani isesiwa minister va ke mani Thembi Thembi Milani so ku na memorial lecture i ta khomiwa la University of Mpumalanga so President Ramaphosa yela fanele ata deliver memorial lecture yole. Good enough mashekho I can't swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkom sweswo mingisela mgana lona FM good enough mashekho n'wina mirini 0860002543 a hi ku tumingisela mina kwalonga kona ku timhaka i tinga loko na ha rindzele riqingho rero ni kandziya la Flairhof Mall yi pfula mavanti ya yona munghana na FM yi ku tisela ntsako thwi hi Ravamune ra ti 27 Mhawuri 2026 hlangana na hina eka ku pfuliwa ka masingita group Flairhof Mall laha nga ta va siku leri taleke hi vuhungasi ku xava na migingiriko yo hambanahambana a swi helelangi kwalaho vahaxi va wena lava va rhandzaka va munghana na FM va ta ku haxela thwi kusuka eFlairhof Mall hlangana na Phaphama na Swirisima loko va ku tisela swikhedzakhedza hinkwaswo kusuka kona u nga twi hi maveriveri fika hi wexe tana na ndyangu wa wena na vanghana hi ta tlangela ku pfuliwa ka Flairhof Mall swin'we masikita group na munghana na FM va ku tisela ntsako na vonyanyuri ekusuhi na wena munghana na FM makomba ndlela sweswo mingisela munghana lona FM a Flairhof kambe hala ku nga na va hele ku sinele hele hala va Midlands ne hizo hayi kwala hayi kuma kona hayi mara nga ri kona 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ntlhanu timinete ntsena hi siba awara ya 12 va economic freedom fighters va seketele ntshamo lowu vengi vala ku votiwa ku pfumala ntshembo ehenhleni ka xipikara n'wina mi ri yini hi mhaka yeleyo i mhaka leyi xipikara xa huye endla milawu ya Afrika-Dzonga eka Manana Thoko Didiza 0860002543 nongoroko i Africa wa vulavula a hi mutweneni kumbe angula mi ku yini mi titwile timhaka tale Flairhof ntshemba mi yime ku lunga ku la tatwa ku swi fambisa ku yini kambe ke loko na ha rindzele riqingho ra wena hi tatwa ku u angula u ku yini ku na mhaka yin'wana yo tsakisa hi leyi lembe leyi handlandlamuka hi tsemekanya ndzilikanyo wa Afrika-Dzonga hi kongoma eMozambique Maputo na Bileni Masiya vona xiphemu xa rendzo leri hi ta suka hi ti 16 Nyenyanyani 2027 hi vuya hi ti 21 Nyenyanyani 2027 ntsengo hi nhloko 11,999 ku tihlayisela ndhawu deposit i 2,500 ntsengo lowu wu ta hakela leswi landzelaka swo famba na byetlelo swakudya swa dyambu hinkwaro swo nwa swo karhi ku nyanyuriwa hi xiyimbeleri xa ndhuma xa le Mozambique ku khandziya xikepe na ku endzela Katembe Bridge Coco Beach na South Beach swo famba swi ta tleketla vanhu kusuka etindhawini leti landzelaka exifundzakulu xa Limpopo Malambulele Giyani Tzaneen na Polokwane eGauteng Four Ways Midrand na le Pitori eMpumalanga Hazyview Nelspruit na le Malelane tano ta tiphina na vaxi va xitichi xa munghana na FM u nga heti nkarhi tihlayiseli ndhawu ya wena sweswi bela riqingho eka 081 487 2813 ku na swinawana na swipimelo #handlandlamuka 61 wa malembe ya vuhaxi munghana na FM makomba ndlela hi sweswo mingisela munghana lona FM tindlela hinkwato ti kongoma ka Bileni n'wina mi ri yini famba na n'wina ni naka hayi 12 ntsena agidi a ni xitokofela xa hakela sweswi nga ri khale vambini ka
aya amkele ngwana mingiseri loyi Nhlekani akuna munhu la ante ku endlekeni riqingho leri kambe ke ndza ku ya mahungu ya misava ya awara yan'we yin'wana mhaka hi leyi bandla ra African National Congress ri swi teke swi ndla ximfumo ku veri va ta famba na munhu loyi a nga ta va mukhanselara a ri na dyondzo ya ka matric ku ya ehenhla laman'wana mavandla ma vulangi nchumu kambe xivutiso ku ta ku vanhu vo tala loko va famba va lava mintirho va tirhisa matric ene vo tala va wu kumi ntirho hikuva va nga lulamelangi ku va nga hetela va kuma ntirho kumbexana va fanele va te diploma nyana kumbe va fanele va te degree ku va mukhanselara a ni tivi kumbe dyondzo a yi pfuni nchumu n'we mi ri yini I tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi ta twa n'wangulo wa n'wina eka tona hi ndlela yaleyo ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta xiyimo lexi hina tanihi Afrika-Dzonga hi nga langutana na xona xa timhaka ta mintlhontlho leyi nga le ku langutani na yona tanihi hi ku na ku tirha mimpimanyeto a vo pfuka nampundzu va ku famba mi ya khulela hala ku ri hana mali ku tirha mpimanyeto loko tirha mpimanyeto swi ta vula ku mi ta fanele mi swi tiva ku na milawu ya matirhiselo ya timali leswi hi nga ta va kha hi vulavula hi swona loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi loko hi kha hi rhurhele nakambe va Auditor General of South Africa lava hi nga ta va vahleri va tinkota va Afrika-Dzonga ta va hi va rhurhelile halaya ka hafu ku bele awara ya n'we Nhlekani lowu wa Xikwembu se sweswo hinkwaswo I timhaka leti ti vulavulaka na hina tanihi rixaka ku loko ku ve ku na vahleri va tinkota ivi n'wina mi tisa munhu la nga pasa matric mi va mi kha mi ku yini I ta swi kota ku vulavula na swona swa tinomboro letiyana van'wana va ku a ni ku ta thoriwa vanhu kambe loko thoriwa vanhu lava nga ta va thoriwile I ta va rindzisa ku yini ku vona ku va landzelela swilo loko hi nga swi voni ma va mhaka xiphiqo kwalano xiphiqo loko nga ni vulavula hi ku vona na ku ka va nga swi voni swi ni tsundzuxa mhaka liya ni nga tshama ni mi kombela ku hi nga endli timhaka ta swikombiso hi nga ngheni un'wana ni rhumela hungu hi nga ngheni ka timhaka ta swikombiso swa ku tirhisa xiyenge xin'wana xa vaaki hi yo nyika swikombiso hi vona masivo hikuva ra vachavi ku phela munhu loyi twi nga ri hinkwerhu hi huma ka manghena masivo se nghenise vanhu va ka manghena ka swilo swin'wana leswi swi nga va khumbi se mi nga nyiki swikombiso hi tindlela ta toleto 0860 002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela la loko ni yile lembe rin'wana n'waxemu ni fambe na ncindani ye ka ntirho wun'wana hi kha hi lahleka ku hala hi ze ya humelela ku nga humeleriwi hi kume ku base ngopfu ambombela a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomo wa mani nkosi na jaku Nhlekani Embombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Nkosinathi Chauke ni khensela swinene khalanga ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlekani hungunkulu eka awara yan'we ro vula leswaku van'wana va vaaki va tiko ra Zimbabwe va haganekile ehandle ka xitici xa maphorisa xa Mankweng ekusuhi na Polokwane eLimpopo va kombela ku pfuniwa hi mfumo wa Zimbabwe hi swo famba leswaku va tlhelela eka rikwavo ku tlhela ku va na nhundzu ya van'wana vanhu lava nga mukisiwa hi n'hweti ya Mawuwani un'wana wa vaaki Herbert Masimba u kombele leswaku mfumo wa tiko ra ka vona wu va pfuna ku hakela swo famba leswi nga ta mukisa nhundzu leyi nga kona. What we would want the government to do for us is to look for truckers that are willing to take these goods from here, go with them. Then once they drop off these things, the government then gives a payment for them and to give them a contract which is binding to say once they've done the work, then they can get paid. That's what the truckers that we need now. Our government has promised that buses will still be coming. We are compiling a list of people that want to repatriate back home.
Vandla ra DA ri vula leswaku a ri nge seketeli xiringanyeto xa ku susa exitulweni xipikara xa palamende Thoko Didiza. Ntshamo wa palamende wa nhlikani wa namuntlha lowu nga ta khomiwa hi ku tirhisa endlelo ra thekinoloji swirho swi nga hlanganangi hi xiviri wu ta teka xiboho hi vumundzuku bya yena. Xiringanyeto xi bumabumeriwile hi murhangeri wa EFF Julius Malema. Leswi va kona endzhaku loko Didiza a nga kanetangi xikombelo xa President Ramaphosa xa ku yimisa komiti leyi langutaka mhaka purasi rakwe. EFF ri vula leswaku u tsandzeke ku tirha hi ku hetiseka. Murhangeri wa DA eParlamente George Mikalakis u vula leswaku vandla ri vona a ri ku tirheni kahle eka ku fambisa swilo swa ku hambana. The DA will be voting against the motion of no confidence in the Speaker today. Of course, we do not agree with everything that the Speaker has done up to now. There are many things that we have been critical of, but we do feel that a motion of no confidence is a much too drastic step. The DA has also met with the Speaker and put on the table a string of issues that we would like to see her help address, and we do think that she needs to be given the opportunity to first set that right and to get Parliament working. Ku languta eka hungu leri khumbaka nhlawulo, Khomixini ya Nhlawulo yi kombele tihosi ku pfuna ku lulamisela nhlawulo wa mimfumo ya muganga lowu languteriweke. Namuntlha Khomixini ya Nhlawulo yi khome nhlengeletano na varhangeri va tihosi eka nhlangano wa Contralesa eKempton Park evuxeni bya Joni. Xikongomelo i ku burisana swiyenge leswi khumbekaka hi ku pfuna khomixini eka mapfhumba hi ku lulamisela nhlawulo. Mutshamaxitulu wa khomixini Mosotho Miepe wo hlamusela. We ask you to help us inform persons and people you lead in your communities, in your authorities, that they may know better, that they may be well informed, and that when they exercise their franchise, they exercise it with knowledge. We also ask you to help us to protect our staff. We get attacked, our people, our staff members get attacked, particularly at night. And finally, I want to ask you to feel free to engage with us in an open manner that we have. Khomixini ya Nhlawulo kumbe nga ku muhehliwa wo rhangela ntlawa wa swigevenga Vusi Cat Matlala u nyike vumbhoni bya leswaku a nga boxangi hi vuxaka exikarhi ka yena na khale ka nhloko ya maphorisa ya Hawks eKwaZulu-Natal General Sejus Nona. Matlala u ya emahlweni a nyika vumbhoni eka khomixini ya madlanga hi vuxaka bya yena na vatirhi va xiyenge xa nawu. Vumbhoni byi paluxe leswaku Sinona a helekete Matlala leswaku a ya khoma nhlengeletano na khomixinara wa maphorisa ya KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi mayelana na thendara ya Medicare 24 loko a Matlala a vutisiwa hi murhangeri wa vumbhoni Advocate Adila Hasim hi vulavisisi bya maphorisa u hlamusele leswaku byi khumba swihehlo swa vukungundzwani. Maphorisa ya Western Cape ya kume swidzidziharisi leswi nga durhaka ntsengo wa kwalomu ka 10 wa mamiliyoni ya tirhandi ivi ku khomiwa muehleketeleriwa exifundzanitsongo xa Overberg. Muvulavuleri wa maphorisa Ndakhe Gwala u boxe leswaku muehleketeleriwa u khomiwile egondzweninkulu ra N2 Matolo. I ku hela ka mahungu ya awara yan'we, hungunkulu ro vula leswaku vaaki van'wana va tiko ra Zimbabwe va yimele ku pfuniwa ku tlhelela eka rikwavo. Yan'wana mahungu ndzi mitisela wona hi awara ya 2 hi hafu ku bile awara yan'we etinhlokomhaka ta mahungu. Mwingiseri enhlikane. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Nkosinathi Chauke. Loko swi ta eka vuhaxi la hi le vugimamusi. Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Butpati Khalanga Mthondolovane ndi kombela ku va ni angula ka mhaka ya Speaker Thoko Didiza. Mthondolovane, loko weze u vona political party yi sekonda kumbe yi sapota n'watipolitiki wa party yin'wanyana, mi swi tiva ku na swin'wana leswi
a nga na swona leswi va swi lavaka ka yena, so va hala ku swi yuza kumbe ku va na swin'wana leswi va swi vonaka swi xotaka eka yena va ha n'wi pulanela. Laniwa ka politiki hi nga xisani ko yuzaniwa la, mi ta swi vona not so long va ta n'wi jikela loko va ta va kume leswi va swi lavaka. Inkomu i Bongi Ndlovu. Ahee Botpet Kalanga minjhani Botpet Kalanga na Cindani kwalano. Ku tiko leri Botpet ri tlhelela ka normal swa ri xiswona khale loko president Cyril Ramaphosa na team ya vona a vo sayinela xigwevo xa rifu ku xi vuya futhi, tiko leri a va tlhele ka normal. Swibamu leswi heta ku vanhu swi helela ku vanhu la swi nga ri nawini, swo tala mi ta swi kuma swi cukumeteliwini etithoyilete, swi nga swi cheliwini madan'wini, nga swi cheliwi amalandlwe, hi ku un'wana na un'wana hambi ku ri swigevenga ya swi lava ku hanya. Se xigwevo xa rifu ni ri a xi vuyi, xigwevo xa rifu a xi vuyi. Inkomo. Rishin Botpet, mina ni ri mfumo wu ri yini hi vanhu va le handle lava va nga xaviseriwa ti-ID lomu South Africa va nga ku holeni na ti-grant. Mfumo wu ri yini hi vona? Ehlekani Botpet ehlekani eka issue ya leya vanhu vo huma handle Botpet, leswi swi nga humelela ka loya Adechim loya va nga hetelela va kumi ku yi munhu wa papa yena wa le Nigeria, mana yena wa le Mozambique. Swi tele ngopfu swilo swo fana leswiya, a ni tivi ku Home Affairs i nga swi nghenelela njhani. Ku na vanhu vo huma handle va fika 1000. Mina laha ni nga kona ni tshama kusuhani le Bedbridge, vo tlula va ta va hola mudende na va nga na ti-ID la ta South Africa, va ngo ti xava, van'wani vo tekisiwa hi vanhu valomu. Ehlekani Botpet ama humelerisi van'wana Cindani. Hayi mina ta khumba ka leya ya SG wa ANC le yo khola leswiya swi vulavulaka leswiya hi timhaka ta ku a na vhele hina vanhu va over 35 years hi ti-reject, ene leswiwani swi hi vangela na ku na loko yiwa ku vhotini a hi fanele hina vanhu va over 35 hi nga ha vhoti hi mhaka ku ri hina a ha hlayiwe helo. Hi sweswi ku laveka munhu loyi a nga na grade 12, ene lava nga na responsibility a vele ku hlayiweni helo. Kahle mfumo lowu wa hina kahle wa hi tsandzeka vanhu va Xikwembu. Se vanhu a va swi voni vanhu lava va fanaka na mina hi nga kotiki ku vona, especially ku hala xifundzhe lexi xa Limpopo lexi na yo Mpumalanga a ta pfuka se ku ri late man, a ta pfuka ku ri late mhaka ku sweswi ku ta ku mumu ko hluphekiwa ku hana mati. Okay Botpet, hayi hi ta khetha va lava nga na ma-grade 12 va ta kateka. Danko. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Ku lahlekeriwa hi murhandzi wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 hour, naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS Munghana eka 48044, yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. Vafambi hi milenge ku tsamakanya pato hi vuxika swi nga teka vutomi ngopfungopfu emagondzweni lamakulu. Leti i tindhawu leti ku nga fambiweki hi milenge hi ku laka xivangelo xo karhi. Tirhisa mabulo ya vafambi hi milenge na tindhawu leti vekiweke to tsamakanya kona hi minkarhi hinkwayo, hambiloko swi dya nkarhi. Ku hava ndlela yo koma leyi ringanaka na vutomi bya wena. Tshama u tlharihile, lehisa mbilu, naswona u tsemakanya laha ku hlayisekeke hi minkarhi hinkwayo. Hungu leri tisiweka n'wina hi Ndzawulo ya Vutleketli ya Rixaka.
Laduma Hardware yi tinyungubyisa hi ku tisela switirhisiwa swo hambanahambana swa quality swo fikeleleka futhi kuma ti-points na mintsovo loko u tirhisa Laduma loyalty card. Tsarisa namuntlha i mahala kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 ntsena, 2,500 liter ya Africa water tank hi 2,299 rand na 100 liter ya solar geyser hi 4,999.90 ntsena. U lava xikweleti endla xikombelo exitolo namuntlha. Laduma, where you save and score. Rongo 3 to 5 exikarhi ka vhiki na the Quintinizer. Ni rhandza swinene hina hi ri vayingiseri na mehe swi tani mawutani wa ta ku byela marito lama ka ha ri mixo swi tsakisa ngopfu va kona vanhu vo lo tshama sweswi va rindzele ti-SMS text ta nghena to ku I love you baby good morning. Loko nga si kuma message wa good morning i tlele njhani I love you sweswi loko nga ta nghena hi ma-9 a vo lo ku tsundzuka se a vo lo borheka kumbe munhu a ri rhuswareni ta ka dya swinyotinyoti a nga ku hleketi loko se a ya xintwanini a fika khomela fuku ri ku a ku hleketaka message wu tsariwa sweswi hi ma-4 3 to 5 Rongo exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Nhlekani Afrika-Dzonga yi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi lexi ananganaka Afrika wa vulavula. Kahle kulukumba lo i ri yini? Nhlekani Botpet ama humelerisi wa n'wana Chindana. Hayi mina ta khumba ka leya ya SG wa ANC le yo khola leswi swi vulavulaka leswi hi timhaka ta ku ana vhele hina vanhu va over 35 years hi ti reject ene leswiwani swi hi vangela na ku na loko yi va ku votini a hi fanele hina vanhu va over 35 hi nga ha voti hi mhaka ku ri hina a ha hlayiwe helo hi sweswi ku laveka munhu la a nga na grade 12 ene lava nga na responsibility a vele ku hlayiweni helo kahle mfumo lowa hina kahle wa hi tsandzeka vanhu va Xikwembu se vana a va swi voni vanhu lava va fanaka na mina hi nga koti ku vona especially ku hala xifundzhe lexi xa Limpopo lexi na yo Mpumalanga a ta pfuka siku ri leti mani a ta pfuka ku ri leti mhaka ku sweswi ku ta ku mumu ko hluphekiwa ku hana mati okay Botpeta hayi hi ta khetha va lava nga na ma-grade 12 va ta kateka danko i nandzu kasi ku va vanhu va dyondzile n'wina loko va na grade 12 a ku tsandza yini ku ya a ku tsandza yini ku tikumela grade 12 ya n'wina hi kota se vanhu va ta se va goderiwa n'wimikana swi fana na swa ku phela swi hambanaka na risivinelo ra xigevenga ra mawaku n'wimikana na swa n'wina a ni ri vanhu vo yimayima vo yima i mhaka yin'wana leyi kumbexana yi fanele yi langutiwa yeleyo mi nga zi mi gungurisa sweswo kama ya mitsoneni va ka hina mi khomete hi timhaka 0860 0025543 nangona ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo a hi tweni timhaka ta toleto ta pfuna ku hi kota ku va hi twa ku xiyimo xi njhani hi tihi timhaka leti mi nga na tona. Ku na timhaka leti ta ku vulavuriwa hi ku va ku na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta matshamelo ya machudeni a swikolweni swa tidyondzo ta le henhla. Mintlhontlho yako yi huma kwihi? Tindhawu to dyondzela ti koho xiphiqo NSFAS a ku na nchumu ku hava leswaku ku na xiphiqo ku na ku hava xiphiqo NSFAS tshamisekisani NSFAS yi hakela vanhu lava nga na tindhawu vanhu va tshama vana va dyondza xikolo ntsena swi olovise sweswo kambe n'wamirini 0860 0025543 i tin'wana ta timhaka leti hi nga ta tsakela ku twa tsundzukani ku nongono ku loko u ta gimeta laha ka hafu ku pela yona ya 13 ivi kusuka kwalano hina lava hi nga ta tikuma se hi ka hi twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yeleyo nteri va economic freedom fighters va na ntshamo va kondletele ntshamo lowu nga kona ka huvo ya endla milawu namuntlha laha ku nga ta va kha ku vulavuriwa hi timhaka ta vumundzuku bya xipikara xa huvo ya endla milawu manana Thoko Didiza ntshamo wolowo wu ta va wu ri koho ku languteriwa ka sweswoleswo hambileswi va Democratic Alliance va nge hayi na hi nge vhoti na sweswo swa ku hi susa xipikara i hungu rin'wana leri nga koho ka nhlekani lowu va African National Congress va swi vurile khale va tlhela va swi tshikelela sweswi ku vanhu lava nga ta va yimela ku langwa ka vukhanselara bya vandla ra vona va fanele va va na grade 12 ku ya ehenhla ha mihlolo sweswi va swi vule khale
un'wana mingiselelo hi le ku godeleni ku hey kambe timhaka ta ti-Lanxess timhaka ta mapasi a ya fana na Lanxess na ya pfuxetiwa endzhaku ka nkarhi wo karhi a swi ta papalata timhaka kumbe no herisa timhaka leti mi vulavulaka hi tona ta ku vanhu va rhurha va tlhelela nkarhi kwavo eZimbabwe kumbe eMozambique ivi va tlhela va tama va ha kuma mali leyi yi faneleke ku va yi kumiwa hi vanhu lava nga laha tikweni i swin'wana swa leswi kumbexana va ta swi languta swoswoleswo kambe n'wemiri yihi nomboro i 0860 002543 a hi koti n'wangulo wa wena ku wu famba wu ku yini ni ta ri teka riqingho ri na ri vona kambe andaka leswi twana wena muntsongo a nghenela mphikizano wa vurimi ku rindzela lokuya se ku fike makumu munghana lani na FM se u lulamile ku ku tivisa vawini vambirhi va nkateko eka Youth in Farming Campaign u nghenerile mphikizano ke loko swi ri tano lexi xitiviso xi lava wena yingisela munghana lani na FM ra vunharhu ra ti 26 August eka ringonoko wa khomandlela exikarhi ka awara ya 3 na ya 7 ni ndzhenga vito ra wena ri nga tshuka ri hlayiwile vawini vambirhi vutomi byi ta cinca munghana lani na FM makombandlela yikulu yivuyile i Big Red Sale. Big Red Sale yaka OK Furniture yivuyile naswona yi kule ku tlula ekusunguleni ku ma 20 kg ya twin tub washing machine yaka Hisense hi 449 ontsena hlayisa 700 ti hlayisele 3000 loko u xava ne Braska Queen base set ya CD leyintshwa sweswi hi 599 ontsena. Big Red Sale ntsena eka OK Furniture emavhengeleni na le ka internet ku fikela hi ti 6 September kuna swipimelo. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Swipe kutani u kuma swo tala eka birthday ya Boxer. Xava cool baked beans 400 gram ta tsevu hi 84 rand. Taste and more noodles multi-pack 10s tiphakete tinharhu hi 99 rand. Xava hi 1500 rand u kuma 3 gig Boxercom data mahala eka Boxer. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni hlekani. I am getting mingiselelo ni hlekani. Botwameni. Kuma kuhani grade 12 ya rima patu ya hunduka galioni butet loko mkhatselara a ri na grade 12 ya pfuna ka tlhelo ra matekelo ya yena ya swiboho loko ma nga vulavula na munhu a ri hava grade 12 na langa na grade 12 loko vulavula swa twala ku loyiwani hava grade 12 na swi tisa ku swa hambana ya hunduka galioni yi rimela vanhu mapatu hi ku grade 12 va ta tekiwa tikhaselele leti nga na grade 12 va la nkarhi wo tala va teka tikhaselele leti nga laviweki hi tiko ma swo sweswi ti ta va ti ri kona tikhaselele leti nga ta ti ri grade 12 mara a ku nge teki u vona we fika va kuma munhu a tlhelela ku a ehleketa ku ya veka wena mukhaselana vana hi leswi nga ku tikhaselele ta ku ti nga fambisani na vanhu nkarhi wo tala va huma lava tiko ri va lavaka na grade 12 mara va lava ta pusha wena rin'wana kokwaye munhu wa kona ako hiswo swi ndaku mukwaku na sweswiwa kambe ku hava ka mukhansela ra ku hava sweswo va nga fika va pfuxa n'wina mi nga n'wana buti wa vona kumbe n'wana hahani wa vona a swi kona sweswo butete vanhu lava sweswi matiko lama ma cici va lava ku cica phati hi mhaka ku loko va fika va ku hi lava makuhani vanhu va ri hina lava van'wana va lava phati va lava vanhu lava nga na Bruce Cup va tivaka va ku ve loyi a nga comrade ami comrade u tshama comrade lama nga kona a ku na munhu a nga nhoveni hi loyi pfuku wa tekiwa na mpundzu a kumiwa kumba khaya handle va ku hi we comrade hi sweswi ndhaku phela mfumo va hi dlayela hina hi nga swi tiveki ku hi ya vota kwina hi tiva wo mfumo wa lowu wu ri woxe se hi ya ku hluphekeni phela hi ku vanhu lava tekiwaka loko fika va tshama ka xopo yin'wana kwala Giyani va ku ri hala Giyani va khoma timithini va huwa kwala va oxela tinyama va ku ya veka we mukhanselana se va dlaya phati hi mhaka sweswo hi ku ya na loyi a nga ta susiwa sweswi a nga ha tlheleli ka phati liya u ya zama ku wisa lowun'wana va nga ta va n'wi tekile sweswi se a teka tiko a ri a hangalasa laha ku va nga ha vhoti na se botete vele ku hi vaviseni ku kwala loko ni languta swin'wana le ka thomo le xikontiri xi tendele ti-toilet hina hi hava xikontiri ku ya ka khakhala va te va ta hi celela na a va vekeli grade 12 kumbe a ta hundzuka galioni a ri mapatela ka khakhala leri ani sweswi a ri rimiwi no ri
Makwane. Sapato hi vulavurile swona ni hinde hi kokwalano na. Ara mi wani lava grade 12. Mara zama nga la. Makwane famba. Sera kontraka xa ri mi muni tsita ri ma grade 12 ayi ngesiwe. Fambani Makwane veri ta ri ma grade 12. Mwemeri nhlaka. Enhlekani Buthphethe minjani? Epfokele papa minjani n'we? Epfokele dipini vayingiseri va weka munghana lonene. A khensa swinene papa. Hayi u vulavula na Mbazima la Bushbuckridge laha u nga mukhanselara lonkulu kona. Ntiyiso kwalani mukhanselara wo sungula a Bushbuckridge me. Merini Buthphethe le ya grade 12 ya makhanselara hayitwa yi kahle yo but ka mina ni nga Mbazima. Andi voni yi ri kahle. Kuna vanhu hikwalaho ka ku ku na vanhu lava va nga a va ri makhanselara ya mfumo lowu hi fumaka a nga fikanga ka grade 12 a hi kume vukorhokeri ka yena ku na ku nghene 4 kumbe 5 ya vona lava a va ri na grade 12 ni sweswi ha benkalanga hi mhaka ka mati I'm sure ma swi vona kwala mahungweni ya benkalanga hi nghene ani ya Bushbuckridge ve mi ona na nhundzu leyi tiselaku mati ni swi kumini na sweswo kambe injaka njekisani wa siku rin'wana walowo kambe a hi yeleni mahlweni swi nga endleki va zamazama va ku veni va tizamele vayivi makhebuli se va hi xanisa hi ni nyakademi na salo hi ha ri le ku hluphekeni khanselara u dyondzile u na grade 12 u yo tshama nga endli meeting hi ta discussa njhani na yena swa tiko na a nga la ku endla meeting na tiko leri faneke ri resolva vutomi bye mahlweni hi kume mali ni grade 12 ya yena hi ni endla njhani kambe ma yi twisisa ku grade 12 leyi sukela ku Mbazima grade 12 yi sukela la ka ku a hi khutazeni vanhu ku va kota ku va loko va ta kota ku teka swiboho leswi swi fambelanaka na timhaka ta ku va pfulapfulenyana swipele hayi ku munhu a va nghena hi nhloko na le ka leswi ku njhani hi ku sweswi ku huma tiripoto ku huma yiniyini mi kuma a nge swi koti ku vulavurisana na swona ne ka mfumo lowu wa vasayinyova vo tlakula va veka va ku hi ku faka hi endla leswi ni leswi a hi chavi swihlahla swi ntiyiso hambi hi tshamele end of blood ntiyiso yeleyo hi leswi endlekekisaka xiswona na mit ntiyiso kahle Buthphethe munhu loko u nga vumbekanga u nga vi discipline from sorry ku veka leri xilungu u nga tsundzuxiwanga hi vatswari kaya tanihi n'we mi nga tsundzuxiwa na vapeluka ni van'wanyana loko wo ya fika la nga njhani loko vutsundzuka a wu tsundzuxiwanga hi vatswari u swi twisisa a wu nge pfuki pfune vanhu ku la u tiva swa ku loko u nghena la ka position u nghenele yini a wu nghenelanga salari ntsena vanhu va la vukorhokeri hlangana na vanhu va ku byele tinkinga u tirhwala u ti yisa ka masipala hi ta vona ku u le ku tirheni mara sweswinyana i phuwi xiphefu a ka ha ri khandlela i xiphefu kusukela xitima xi helela hi parafini a ku na meeting the rest 5 years kambe phela ku va munhu a nga ndzi hlengeletana a swi vuli ku i mhaka ya ku a nga na grade 12 kumbe i na grade 12 kambe i mhaka ya ku n'wetani vaaki a mi n'wi sindzisi ku a va na vutihlamuleri bya ku vona ku mi hetelela mi tekeriwa nhlokweni ku fika kwihi tanihi vavhoti wa msindzisa u mfonela a ku hi swa politiki loko u mfonela u lave metheni a ne yena u la nga dyondzisa hi salga a hi swona ku khanselara un'wana na un'wana ku laka a hlangana ka 4 kumbe ka 6 ni vanhu hi lembe a hlangane na vanhu a teke swirili hi yo mhaka va ku kan'we ve ri kan'we hi kotara hi kotara sendo hlale a ne ku ni tshika ku va ni swa emergency ku kote ku va vita swa emergency nawo swa have wela kwalaya mara loko sukela u bebuliwe u la ku ze u guga u huma exitulwini a ku na meeting loko ku thoriwa ku fika ti-project ya ma-toilet ntsena ya kwini la Bushbuckridge ya n'wele we u nga khanselara lonkulu byele leswaku ya kwini nta mi lunghisela yona mi nga vileli at least baba wo hlwela futhi nga ku ngota mundzuku nta mi lunghisela yona papa na khensa inkomo papa 0860002543 nakona ku eAfrica wa vulavula la ile ka munghana lonene FM Makomba Ndlela un'wana mi ngiseri hi loyi a hi amukeleni loyi hi twa ku angula ku ni nhlekani hayi mjani khala epfokeli mjani epfokeli ina man mano ka nghene ka leya nhlawulo wa mimfumo miganga lowu nga le ku teni suni nyana
lexi a ni le ku xi vula ku vaakatiko hi ku angarhela va nga vi disappointed loko va vhota va nga vhoti hikuva va langute tinkingha to karhi va langutele ku pfuneka hi mhaka ku ya hi mehe personal any position loko za involve salary budget i-employment so vanhu lava lava ku voteriwa 90% of them leswi nga ta ka hi nga va prove kumbe almost 100% a va lavi ku voteriwa hi mhaka ku va le ku pfune miganga i salary that's why ku va ni swinyimpananyana so vanhu a va vote nje ku tsarisa timbilu ta vo ku hi votile mara va nga yi hi ku hi ta pfuneka kumbe njhani kambe va nga ya hi ku va nga pfuneka a ni va ta ku na a vhota Pat hi ku Pat i mukhanselara wa hina lembe na lembe wa hi yimela se na n'wi vhotela na ku loko se ku laveka swo laveka ntani ya n'wi vutisa loko va ku hikokwalaho ka yini mapatu ya nga ri ku ndleni ta swi tiva ku ni ya vutisa mani hi ku ni n'wi voterile Pat ma nga rivali ku loko munhu a za a voteriwa a ri muyimela ku lava ku ni swo karhi leswi nga n'wi hlohlotela leswi nga n'wi hlohlotela i ku korhokela vaaki salary budget a hi ku korhokela vaaki a hi swona sweswo budget ko va hi ku enawu u nge vuli straight 99 va tsala ku i tisalari yimani mi kombise xikombiso lexi loko budget vo dissolve tisalari ta makhanselara va ku tanani voluntary lin'we mi lava ku pfune muganga mi nga kume muganga yo tala ya rat khanselara hi budget mi ta kuma ka rat khanselara mi vula ku loko ho vakhanselara a ku vi vanhu lava nge le ku tirheni khalanga ka munghana lonene a ya va mukhanselara wa ka ma nghena purasini khalanga hikuva swi nga lavi mali swi nga lavi ku hi ngeyi kwalano hi budget lama nga ta vone service deliver reason ya ku i ku khalanga loko a twindlala i ni muthori wa ye esayitini a leswa i lo endla hi mbilu ya ye ku tsakela mara in this regard hi budget hi to ka ni nga yi vuli hi mavito emintirho mara loko munhu a za a sukele ntirho wo karhi a ye ka wun'wana wa tipolotiki political appointment swi vula ku munhu luwa i vone ku salary ya hala ni ya ku yi dise ku tlula liya ya i vone ku i lava ya korhokela ni nga mi nyika xikombi mhe ni ri thicara mali leyi ni hakeriwaka yo ka munghana na leyi va hakeriwaka mathicara ti hambana ma no tsakela ku ta haxa okay masango waya ku tsakela ku ta haxa hi budget nisweke kahle a mi ri ni choice ya ku loko mi nga lavi ku haxa mi ngo tshama leyi a mi ri kona va eka education however eka leswi a vukhanselara hi budget mi languta history ya vanhu lava va ku va tirhisi sweswo ka local mi kuma ku i munhu loyi a va a nga ri ka ntirho wun'wana loko va ri ka ntirho wun'wanyana ku va ta va ku ri swa ti-union masisisi then munhu a ri shop steward kumbe whatever swi swa va ka ri swo kwale ka ti-union loko va suka va teka ti-position teteleto because mi ta tsundzuka ku emugangeni vanhu vo tala a hi na education ya ku mukhanselara u selectiwa njhani ti-primary requirements yini fana landzelele ti-16 that is why eku heteleleni kumbe example ya kahle hi December kumbe hi January kwala ka mingonoko hi ta va hi karhi hi vulavula hi swo vanhu va karhi va ku mukhanselara wa hi n'wi tivi mukhanselara wa hi khama kwinti hi ta va hi karhi hi vulavula hi swo boto wa mina famba imani ya ku va tsaka mhaka ta mo kesi tlhela rero boto wa mina enkombo ze kesa 0860002543 kesi swinene n'wina mi nga tsandzeka ku nghena hi ta swi ndlana kambe munduku sweswiwani eka xiphemu lexiya xa nongonoko xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va auditor general of South Africa endzhaku ka leswi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile khalanga ku seyiro nkarhi eka muyingiseri enhlikani Cat Matlala u hlamusele hi ku nyikiwa mali hi khale ka nhloko ya Hawks eKwaZulu-Natal matiko ya Afrika-Dzonga na Brazil ya kanela hi ku antswisa vuxaka bya mabindzu vaaki van'wana va Zimbabwe va yimele ku pfuniwa mahungu xitalo hi awara ya 2 mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
sweswo mingisero Munghana Lonene FM ndzi nga ti vutisa leswaku hikokwalaho ka yini i mali leyi mfumo wu yi tirhisaka wu yi kuma kwihi leyi ku nga mali ya wena ka mavhiki lawa nga ta landzela hi ta va kha hi vulavula na vahleri va tinkota va Afrika-Dzonga Auditor General of South Africa ku nga xiyenge xa vukaye xa vumbiwa bya Afrika-Dzonga lexi xi simekiweke ku seketela xidemokirasi xerhu eka lembe leri xiyenge lexi tlangela 115 wa malembe ya ku va va kha va endla vuhleri bya tinkota leti ti hetelelaka ti vangamisa na ku endla leswaku Afrika-Dzonga ri va ro antswa hi ta ku teka hi rento ra ku vona leswaku u hetelela u tiva leswaku xiyenge lexi xi ku khumba njhani wena tanihi muaki naswona a hi fambi swin'we loko hi ta va hi kha hi bula na lava va khumbekaka eka mhaka leyi. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life. Iyo mhaka nhlekano wa siku ra namuntlha mingisero ya Munghana Lonene FM ha amukela nakambe sesi Tintswalo Masiya vona va suka ka xiyenge lexiya xa vuhleri bya tikota bya Afrika-Dzonga Auditor General ha amukela ka xiphemu lexi mingisero ya Munghana Lonene FM hi laha hi ngeri hi ta va hi kha hi famba swin'we hi kha hi languta ka vuxokoxoko bya ku kahle Auditor General South Africa i va mani hi vulavula hi swo vhiki leri nga hundza se ku ya mahlweni hi ta va kha hi languta eka ku loko hi vulavula hi Auditor General kumbe vahleri va tinkota va Afrika-Dzonga xiyenge lexi xi tivekaka ku va xi kha xi endla vuhleri ka swiyenge swo hambanahambana kusuka eka timasipala tindzawulo ta mfumo na swiyenge leswi swi nga swa mfumo hi ndlela yeleyo hi yo mhaka hi ku loko ku hetelela ku tisiwa swiviko leswi swi tisiwaka ka n'wina ku ta vuyerisa n'wina tanihi vaaki mi hetelela mi tiva ku xana timali leti ta n'wina ti tirhisiwa ku yini ku hetelela ku va na mbangu lowu ku nga na vativi lava va landzelerisaka timhaka leti va hetelela ku va tiva kahle ku endleka yini hi yo mhaka xiyenge lexi xa muhleri wa tinkota wa Afrika-Dzonga xi nga va xi ri na vatirhi va ku tlula kwalomuya ka 4,000 lava va nga vanhu lava nga le ku leteriweni ka tanihi vanhleri va tinkota ka nkarhi wo leha na le ka nkarhi wutsongo hi ndlela yeleyo sweswiwani lava ta twa ku mali leyi nga koka ka mfumo yi hetelela ku yi tisa vukorhokeri yi pimiwile naswona loko yi pimiwile swi ta lava leswaku ti-project hinkwato leti hetelela ku ti endliwa ti hetelela ti va na mimbuyelo leyi ku langutiwaka ku va ti fikelela eka yona hi ndlela yeleyo se hi yo mhaka namuntlha hi ka hi bula na sesi Tintswalo leswaku hi ta kota ku va hi bula na vona ku ya mahlweni va ta kota ku twa ku va hi hlamusela kahle Auditor General of South Africa ku nga vahleri va tinkota va Afrika-Dzonga kahle vanhu lava nga va ku va ri koho eka xiyenge lexi i va mani lava endlaka leswaku xiyenge lexi hetelela xi kota ku korhokela vaaki ku ya mahlweni mi ta tsundzuka ku ku na ti-project to tala leti mfumo wu ti endlaka ku ya mahlweni kusuka ka tindhawu to hambanahambana hala va Springbok Kapa N'walungu va Malelana Mpumalanga a North West a Huhudi sweswo hinkwaswo hetelela swi endla leswaku vanhu va kota ku va endla va humesa swiviko lembe na lembe sesi Tintswalo nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Ahe Buthphet njhani abayi kwabo hi pfukeli sesi wa mina hi ngo vona na pfukeli namuntlha hi ri hi lava ku vulavula ngopfu hi timhaka ta Auditor General South Africa vanhu lava va nga va ku va ri koho ka xiyenge lexi kambe a hi sunguleni kwalaha ka ku mhakankulu leyi mi lava ku yi susumeta laha i yini sesi Tintswalo tanihi Auditor General of South Africa. hi la ku mi twisisa hinkwenu ku mali ya mfumo yi tirhisisiwa ku yini and then namuntlha mara ni la ku vulavula ngopfu hi ku i va mani varhangeri va hina so maybe ni nga vheta ni nghena kona ka sweswo ku nhlangano ya Auditor General yi rhangeriwa hi muhleri wa tikota lonkulu ku nga Tsakani Maluleke loyi a nga tiyisisiwa as n'watikota leswi vulaka ku i chartered accountant yena wasati wo sungula ka matimu ya vuhleri bya tikota lama hi nga vulavula hi wona ku nhlangano leyi i khale yi ri kona yi na 115 wa malembe yi ri kona so hi yena wasati wo sungula ku vekiwa ka xitulu lexiwani ku va muhlerinkulu wa tikota wa Afrika-Dzonga a nga hi rhangeli a ri yexe u na xandla xa yena xa muhlerinkulu wa tikota loyi a vitaniwaka Bongi Ngoma na yena i n'watikota la tiyisisiweke leswi vulaka na yena i chartered accountant yena a yimisela ku kumbe a yimela ku mafambiselo ma hofisi ya vuhleri bya tikota na yena eku fambiseni ka hofisi a nga fambisi a ri yexe u seketeriwa hi varhangeri vo hlayanyana lava katsaku nhloko ya vuhleri
ku va na nhloko ya hofisi ya timali, ku va na nhloko ya hofisi ya vanhu, ku va na nhloko ya vuhleri byo hlawuleka leti hi nga ta vulavula hi byona loko hi kha hi nghena ngopfu ka leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha. Ivi ku va na vuhleri, ku va na nhloko ya hofisi ya mixungeto leswi vitaniwaka risk management. Ivi xo hetelela ku va na nhloko ya hofisi ya technology. Hi vona vanhu lava seketelaku vavasati lavambirhi lava rhangelaku nhlangano wa vuhleri bya Afrika-Dzonga. Tanihi vahleri ku na tinhlangano timbirhi leti hi tirhisanaka na tona leti tiyisisaka vutshila bya van'watikota lava tirhaka ntirho lowu hi tirhaka wona, lava vitaniwaka SAICA, leswi vitaniwaka South African Institute of Chartered Accountants. So loko ni kha ni ku n'watikota laha tiyisisiwaka swi vula ku vona va lava va ka SAICA hi vo va nga tiyisisa ku tsakani i chartered accountant hikuva a fambile ka process, a tsala swikambelo hinkwaswo, a trainiwa a za a fika laha a nga chartered accountant. Hi ta va kha hi vulavula hi swona sweswo a tikweni ra namuntlha. Ku tlhela ku va na yin'wanyana nhlangano nayo leyi tiyisisaka ku hi tirhisa vahleri lava va nga thwasisiwa leyi vitaniwaka SAIGA, ku nga South African Institute of Government Auditor. Hi vona vanhu lava va hi supportaku na mipfhumba na migingiriko hinkwayo leyi endlaku yo thwasisa vahleri va tikota va Afrika-Dzonga. A ni ku mi ta hi kholela nyana sesitintswalo mi kombisa ku swona se ni mi nyika vito ra murhangeri wa n'wina. Mi ta hi kholela nyana mi ku n'wina tani hi xiyenge mi hlawuriwe ku va muthori wa xiyimo xa le henhla malembe mambirhi hi ku landzelelana. Hi swona ngopfu sweswo Botpet, and loko hi va hi kha hi famba ni ta mi byela ku why hi hlawuriwile ku va muthori wa xiyimo xa le henhla for malembe mambirhi lama nga hundza. Loko ni kha ni vulavula ngopfungopfu hi ku vanhu vo fana na vantshwa va nga endla yini ku va va joyina ku va van'wani va vahleri lava lava ku thwasa va van'watikota to tiyisiseka. So ni ta tlhela ni swi khumba kwalaho, ni ta vuya mi swi twisisa ku why hi hlawuriwile kumbe hi tlhomule tisiva tanihi muthori wa xiyimo xa le henhla for malembe mambirhi hinkwawo landzelelana. A ku rhamba na wena mingisero mina ku iFab swin'we le ka 0860002543 nga chava ku hi fonela nkarhi wihi kumbe wihi kumbe hi tsalela hungu nkarhi wihi kumbe wihi ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911. Hi ndlela leyi ta va hi kha hi famba na wena hi kota ku twa ku mhaka yi ri yini sesitintswalo va suka kwele ka hofisi leya ya vuhleri bya tinkota ya Afrika-Dzonga. Birthday ya hina yi le ka xiyimo xa yona yi ri yoxe na ti-major birthday deals to fana na 5 kg ya ti-Farmer's Choice frozen mixed chicken portions 199.99 na 500 gram ya Rama original 70% fat spread hi 27.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya le Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 6 September 2026 ntsena eka Shoprite. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Enrich your mind, enrich your life.
sweswo mingisa romugana lona FM SABC Education, enrich your mind, enrich your lives. Phemulexana ngona ku xitisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi nhlangano wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo hi ku tirhisana na vahlaleri va tikota va Afrika-Dzonga, Auditor General of South Africa hi ndlela yoleyo. Se tintswalo ni lava ku hi ta langutanyana hi leswi n'wina mi swi vitanaka ti-audit portfolios kumbe swiphemu swa vuhleri leswi mi tirhanaka na swona hi ndlela leyo. Kambe hi nga siya kona ku na muyingiseri loyiwani. Nhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene. Epfokele mjani bota mina. Epfokele mjani bota mina, ngena ni mageni xinkarhani xa ku xintsongo ngopfu. Butpet minjani? Hi kona mjani? Hi kona khalanga. A hola ku kombela ku tiva xo sungula nkhuluma na Ndlovu la Joni. Epitori. Enda ku tiva ku loko auditor va swi kumini swa ku ku na problem ka masipala wo karhi. Incini lexi va xi endlaka ku vaakatiko va swi vona swa ku mpela auditor general u le ku tirheni ka leswi swilo swo tala va swi vonaka swa ku mafambelo ya kona ma fambi swona. Ni mi twini papa, ni mi twini. Loko vo tshika va kume ku ri na xiphiqo hi swihi va swi endlaka kumbexana swi ta hlamuriwa ka swiphemu leswi nga ta landzela, kambe hi mi twini se tintswalo. Sungulani kwalano ivi mi ta ni byela ka ntsongo hambi mo hlamula hi ku kongoma laha mi nga lehisi ivi hi ta languta swiphemu leswi swa ti-audit portfolios. Tanihiloko hi swi hlwerile na vhiki leri nga hela, loko hi kumi ku na leswi swi nga fambangiki kahle ha swi paluxa ka mbuyelo wa hina wa vuhleri na loko ya palamende hi fika hi vulavula hi swona hi endlela ku tiyisisa ku vatirhi va le palamende va swi twisisa ku swilo swi hoxeke kwihi, ku va kota ku va koxa vutihlamuleri kusuka ka masipala lowa na vanhu lava tirhaka kona. Then hi matlhelo ya ti-portfolio ta ti-audit, audit yi etile na Butpet yi hi kambirhi. Ku na vuhleri bya tikota lebya bya tolovelo bya lembe na lembe lebyi byi endlaku tanihiloko ni hlamuserile mavhiki lama nga hundza, ivi ku va na vuhleri lebyi byi vitanaka vuhleri byo hlawuleka. Loko ni mi nyika xikombiso hi lembe ra 2019-20 hi nkarhi wa COVID, president va hi kombela ku hi endla vuhleri byo hlawuleka ku tiyisisa ku mali leyi mfumo a wu kha wu yi humesa ku va yi pfuna vaaki ku lwisana na ntungulo wa COVID a yi va yi kha yi tirhisiwa hi ndlela yo lulama. So leswiya ku va vuhleri byo hlawuleka a hi vuhleri bya nkarhi na nkarhi lebyi byi endlaku lembe na lembe. And then loko swi ta ka ti-portfolio, xifundzankulu xin'wana na xin'wanyana xa tiko hinkwaro kwala tikweni ra South Africa kumbe Afrika-Dzonga ku na hofisi ya vuhleri bya tikota. Leswi vula ku na 9 ka swifundza hinkwaswo leswi hi nga na swona ka tihofisi ta Auditor General. And then la Tsinda kwala Pitori ku va na tihofisi ta tsevu leti na tona ti hlela ku tibuku ta mfumo wa rixaka na mihlangano hinkwayo leyi sapotaka mfumo wa rixaka. And then kusuka kwalano hi va na mune wa tihofisi leti ti seketela ku vahleri va tikota ti tiyisisa ku ri leswi hi swi hlelaku hi tlhela ku hi tsala ka tibuku ta mbuyelo wa vuhleri swa tshembeka. Ivi kusuka kwalano hi tlhelela le ka vuhleri lebyi a ngeti ku na vuhleri byo hlawuleka, hi vuya na kona hi va na tihofisi ta mune leti ti katsaku vuhleri byo fana na vuhleri bya masivila yo tiyimela hi woxe leswi swi vitaniwaku information system audit. Hi vuya hi va na vuhleri bya mpanganiso na vutumbuluxi leswi swi vitaniwaku data analysis. Hi vuya hi va na vuhleri bya byo tiyisisa matirhelo ya mfumo leswi hi nga vulavula ngopfu hi swona ni le ka vhiki leri nga hela leswi vitaniwaku performance audit, hi laha mi kuma ku na ti-engineer kwalaya na madokodela lava hi tirhisanaka na vona ku va hi tiyisisa ku swilo swi endlekile hikanene. Ivi vo hetelela laya ku vuya ku va na vuhleri bya vulavisisi laha swi fambelanaka na sa investigation loko no tirhisa ririmi ra vadyahlampfi, laha hi lava ku tiyisisa ku a ku na vukungundwani na ka yin'wani ya tibuku ta mfumo leti hi va ku hi kha hi hlelana na tona. So swi na nkoka ku ti-portfolio leti ti va kona ku hi kota ku fikelela tiko hinkwaro
na matirhiselo hinkwawo mo hambanahambana ya mali ya mfumo. Nto vulavula hi timhaka ta ku tanihi xiyenge mi nga mi hlele ku tlula kwalomu ya ka 3.3 wa matriliyoni ya timali leti nga tirhisiwa hi mfumo hi lembe ra 2025. kambe ke ni tsakela ku tiva ku technology, digital technology yi lava yini, timhaka ta technology ti lava yini ka hofisi leyi? Swi na nkoka ngopfu timhaka ta technology Botpet hi mhaka ku muhleri wa tikota u fanele a fambisana na nkarhi. Hi le ka nkarhi lowu ku tirhisiwaka ngopfu technology yi endla ku yi olovisa ntirho wa vahleri. Ni ta mi nyika xikombiso, loko hi kha hi audita department ya public works hi boheka ku va hi tiyisisa ku ku na tihofisi tingani ta mfumo tiko hinkwaro. Khale ka matiko loko ku nge se va na technology a swi boha ku hi faneke hi rhumela vahleri ka tindhawu hinkwato, ka swifundzankulu hinkwaswo, va famba na le ka miganga hinkwayo leyi hi nga na yona, va kha va chekisisa ku nga va laya ku ri na hofisi ya ka Home Affairs na. Mara sweswi swa olova hi mhaka ku a swi bohi ku hi khandziyisa vahleri va famba va ya ka tindhawu leti hinkwato. Hi nga swi endla hi ndlela yo olova hikuva hi kha hi tirhisa swilo swo fana na technology na tiroboto swo fana na ti-drones, leswi swi nga ya ku swi ya hi hlelela laya Giyani swi cheka ku yi nga va yi ri kona ofisi ya ka Home Affairs na nakona yi kulu hi ndlela yo fika kwihi. So that is why technology na swa digitization swi vuya swi va na nkoka ngopfu ka ntirho lowu swi endla ku olova. Timhaka ta nxungeto ke ti va ti kha ti nghena njhani tona hi ku na tona mi ti khumba? Timhaka ta nxungeto ti na nkoka hi mhaka ku vanhu lavaya va unity ya malawulelo ma nxungeto va faneke va tiyisisa ku muhleri wa tikota u tshama a tshembekile, a ku na swilo leswi swi nga va ku swi kha swi humelela ku ya hi maendlelo ma vahleri va tikota, leswi va nga tikhomisa swona na matirhelo ma vona na leswi va paluxisaka swona, leswi va swi kumaka ka vuhleri, leswi swi nga xungetaku ku i muhleri la nga tshembekaka ku va a kha a sapota xidemokirasi. Leswi na nkoka hi ndlela yaleyo. A hi tsutsumeni hi nghena ka leswi swi khumbaka na n'wina la timhaka ta swa timali swi nghena njhani laha ka hi ku n'we mi vahleri va tikota hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na xiyenge lexi? Muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga hambileswi a tirhaka na mfumo a nga yi kumi mali kusuka ka xibalo yo a kota ku tirha ntirho wa yena no hakela vatirhi, no hakela tirhente, no antswisa matirhelo or switirhisiwa ku fana na sweswo swa technology hi nga vulavula hi swona. Se hi ndlela yaleyo u boheka ku a koxa mali ku ya hi ntirho lowu hi wu tirhaka wa vuhleri kusuka ka mfumo, kusuka ka mihlangano hinkwayo leyi hi hlelaka ya mfumo. Ende a swi heleli kwalano, loko a heti ku koxa mali liya ku swi ta va tekela mali yo karhi ku hi endla vuhleri, u faneke a va landzelerisa va za va hi hakela. Hi ku loko a nga va landzelerisi hi ta tsandzeka ku hakela vanhu vo fana vo Sesitswalo loko n'hweti ye. So hi swona swi nga na nkoka sweswo ku a tshama a tiyimelini a ri yexe, a kota ku vulavula na mbuyelo wa yena a kha a nga chuhisiwi ku loko no vulavula sweswo swi nga endleka mali liya yo huma ka xibalo va yi tsongahata. So swi na nkoka ngopfu ku unit leyi ya timali leyi yi tirha hi ku gingirika yi koleka mali hinkwayo leyi muhleri wa tikota a yi koxaka loko a kha a endla vuhleri. Ku mi nyikanya na xikombiso hi lembe ra 2024 muhleri wa tikota u vuye a hlengeleta mali yo ringana 5.3 billion. Ni ta ni khomela loko ni nga yi yisangi ka Xitsonga mi ta swi endla n'wina Botpet na mi tshemba. Mali yo ringana 5.3 billion kusuka ka ntirho lowu hi wu endlaku leyi ya yi tirhisiwa ku hakela vahleri na tirhente na sweswo swa ti-digital technology. Ngopfungopfu laha ku hakeleni ka vahleri laya na vatirhi lavo hi swona swin'wana leswi endlaku ku hi vuya hi tlhomiwa tinsiva to hi va muthori wa xiyimo xa le henhla hi ku ha kota ku hakela vatirhi va hina.
kwala ka vatirhi ni ta imani hundza le mavhengeleni laha loko hi vuya hi ta languta kwala ka ku swi na nkoka ku fika kwihi ku va na xiyenge xa lexi langutanaka na vanhu kumbe vatirhi kwala ka ntirho wa n'wina people portfolio kambe sweswo hinkwaswo loko ni ta va ni sungule ni hunda hi laha hi fika emakumu ya vhiki ra mampara rhandi yin'wana na yin'wana ya nkoka thando hi loyi a taka na kungu ra vutlhari ematsangweni u hakela nxavo hinkwawo wa xinkwa hi FNB u hakela 99 cents eka Pick n Pay na Boxer naswona FNB yi hakela mali leyi nga sala loko u tikoka xilokweni hi yona ndlela leyi ku oloviselaka budgete swipe khadi ra wena la FNB Easy Aspire na Prime Life leri fikelelaka swilaveko leswaku u ta kuma xinkwa xa wena hi 99 cents eka Pick n Pay na Boxer vhiki rin'wana na rin'wana cincela eka FNB namuntlha FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo na swipimelo swinawana swo kuma mbuyelo na mimpimo ya kona loko xitoko xa ha kumeka FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Se ku hundze vhiki ku nga ri na gezi hikuva vaakelani va mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga riki enawini. N'wana wa mina a nga swi koti ku hlaya tibuku navusiku hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya hina hi ku bridge ya mithara ya yena. Swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi. Vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga riki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa. Hi tshama na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi. Hi fanele hi va yimisa. Vika vuhlanganisi lebyi nga riki enawini eka Eskom eka 0800 112722 kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life. xiphemelo xa nangona ko xitisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi nhlangano wa xo Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo va kha va tirhisana na va Auditor General of South Africa vahlaleri va tikota va Afrika-Dzonga sesi tintswalo masiya hi vo hi nge le ku buleni na vona eka nhlekani lowu sesi tintswalo ni lava ku hi ya languta ka timhaka ta ti-portfolio letiya ti nga sala kumbe swiphemu leswi swi nga sala ni sala leswi vutiso swinharhu ni sala leti minete ta nkombo swi vula ku nkarhi wa hina se wu ntsongo swinene kambe muyingiseri rin'wana ni vutisa ku mi vulavule hi vahleri lava nga tiyisisiwa tanihi ti-chartered accountant na n'we mi nga mi ri chartered accountant ke kambe mi ta yi hlamula loko se hi fika le ka ku xana munhu a nga endla yini ku va xiphemu xa Auditor General of South Africa a hi sunguleni laha ka vanhu ku va na nkoka ku fika kwihi sesi tintswalo inkomu vanhu i xidya xa nkoka ngopfu ka muhleri wa tikota hi ku loko va nga ri kona muhleri wa tikota a nga swi koti ku va a tirha ntirho wa yena a kota no paluxa mbuyelo wa ntirho wa yena hi yona mhaka la ka xiyenge lexiwani xa vanhu ku na tiyuniti tinharhu kumbe tihofisi tinharhu leti tirhaka ku thola vanhu tirha ku thwasisa leswi hi nga vulavula hi swona ku vanhu va za va van'watikota vo tiyisiseka ivi ti tlhela ti tirha ku tlhogomela vatirhi ku vatirhi va titwa va khomeki kahle va titwa va kha va tirha ka ndhawu ya kahle hi swin'wana leswi nga endla ku hi tlhomiwa tisiva va ku hi muthori wa xiyimo xe le henhla hi ku hi swi tekela nhlokweni ku va titwa njhani loko va fika la va tirhelaka kona sweswo swo taniya kuve hofisi leyiwani ya vuhleri bya tikota ya Afrika-Dzonga yi tisa mbuyelo wa muxaka muni ka tiko ra Afrika-Dzonga sesi tintswalo mbuyelo lowu yi wu tisa ku olovile ngopfu Botpet i timhaka to tiyisisa ku mali ya n'wina ya xibalo yi tirhisiwa kahle ende ku na mbuyelo na ku va hi pfuneta vanhu va palamente ku va twisisa vuxokoxoko lebyi hi byi kumaka loko hi kha hi hlela matirhiselo ya mali ende hanyungudya swinene ku va hi kota ku tirha ntirho lowuwani hina vatirhi vo hundza 4,000 lava mi nga vulavula hi vona lava ku nga vona va nga le mahlweni ka vuhleri lebyi byi tirhaka lembe na lembe a hi yeleni ka xivutiso lexiwani a ni xi jahe ngopfu xa ku xana munhu i fane a endla yini ku va xiphemu xa muthori loyi a fambaka mahlweni malembe mambirhi hi ku landzelelana la vanhu va nga tsakelaka ku va xiphemu xa yona xivutiso lexani a xi ta n'wi tsakisa ngopfu muhlerinkulu wa tikota Tsakani Maluleke cause i mhaka leyi a hi tekelaku no hi hlohlotela ku hi tirha hi matimba ku ya mahlweni hi antswisa vutomi bya vantshwa va Afrika-Dzonga leswi vantshwa va Afrika-Dzonga na vanhu hinkwavo hi ku hambanahambana va nga endla swona i ku loko u heta xikolo matric u faneke u ya university u ya endla course leyi va yi vitanaka BCom Accounting Science leswi swi nga ta ku tekela malembe manharhu kusuka kwalano u endla honors leyi vitaniwaku theory of certificate of
theory of accounting leswi vitaniwaka CTA swi ta ku tekela lembe rin'we kusuka kwalano, and then u ta sign contract ya wena na hina ku va u ya thwasisiwa ku u ta va n'watikota leswi nga ta ku tekela malembe manharhu. And then loko hi lembe ro sungula ku ta va na xikambelo xo sungula xo thwasisiwa lexi u nga ta xi tsala. Tanihi muthori wa xiyimo xa le henhla, loko u heta ku sayina kontraka ya wena hi vheta hi ku nyika leave, hi tlhela hi hakela hinkwaswo leswi faneleke swi hakeriwa for ku va u tsala xikambelo xa wena xo thwasisa xo sungula. And then hi lembe ra vumbirhi loko ri khari ya ku heleni u ta vuya u tsala xikambelo xa wena xo thwasisa xa vumbirhi. Loko ku u fambi kahle a wu feyilangi hi mhaka ku a hi ku baka swona swilo leswiwani. And then hi lembe ra vunharhu u hetisisa ku tirha mitirho yo hambanahambana ya vuhleri. U va u hetisa kontraka ya wena leya ya malembe manharhu, hi kona va ka SAICA kumbe va ka SAIGA va nga ta ku nyika xitifiketi xo thwasisiwa xo tiyisisa ku u n'watikota la a tiyisisiweke. So hi swona leswi endlaka swona. So loko no mi langutisela ka vuxokoxoko bya hina na history ya hina up to namuntlha ku na 2,400 wa vanhu lava va nga va phati ya nongonoko lowu lava nga thwasisiwa va va ti-chartered accountant, and then mina ni un'wana wa vona. So leswi vanhu va nga endlaka swona swi olovi ngopfu. A va yi ka www.agsa.co.za va ya ti endlela xikombelo xo va ta thwasisiwa ku va n'watikota ehansi ka auditor general ku nga muhleri wa tikota wa tiko ra Afrika-Dzonga. Se ni vulavula na chartered accountant na ku pfala hi 10 mi hetisela mi ku yini hi swihi leswi mi nga mi nga swi vulangi sisi? Ni vule hinkwaswo no la ku tiyisisa ngongo kwalaya ku a va yi ka www.agsa.co.za va ya hoxa xikombelo xa vona xo va ta tirhela muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga. Sesi Tintswalo, khenseli nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM xiphemu xolexo xa nongonoko xi tisiwa ka n'wina hi ndlela yeleyo. Va ri ku va ku hleriwa tinkota ta mfumo na swiyenge swa mfumo i ntirho wukulu lowu lavaka ku tirhiwa hi vukheta na ku tinyiketela hi ndlela yeleyo. Leswi swi vulaka leswaku ku hetela ku va na tinhlengeletano to hambanahambana leti hetelaka ti va koho leswaku ku ta kota ku langutiwa ntirho lowu lembe na lembe ku vona leswaku ku va na swiviko leswi swi hetelelaka na swona swi tisiwa eka rixaka, kambe ke vatirhi va tshama va ri na xiave xikulu eka muhleri bya tikota bya Afrika-Dzonga. Se va nge ri hi ta endla leswiwani ku tiyisisa na ku vona leswaku swi hetelela swi yisa tiko ra hina emahlweni, naswona ka tlhelo ra kahle ku pfuriwa na ku anamisiwa tindhawu laha vanhu va nga hetelela va tikuma va kha va tirha hi vutihlamuleri na koho va twisisa leswaku swi na nkoka ku vona leswaku mali ya mani na mani yi nga ya mfumo yi hetelela yi tirhisiwa kahle, yi hetelela yi va na mimbuyelo leyi nga ta hetelela yi vuyerisa tiko hi ku angarhela. Naswona sweswo hi hlehlotela n'wina tanihi miyingiseri ku va mi ya mahlweni na ku va mi endzela website ya www.auditorgeneral of south africa agsa.co.za na engeta nakambe www.agsa.co.za ku tiva to tala hi timhaka to toleto. Khenseli swinene ku va Sesi Tintswalo mbe xiphemu xa nongonoko lowu. A hi vuleni nakambe ku nongonoko lowu hlawuleka ku tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi vahleri va tinkota va Afrika-Dzonga, Auditor General of South Africa, lava tlangelaka 150 wa malembe ya vuhleri bya tikota lebyi hetelaka byi aka ntshembo kumbe byi tisa ntshembo na ku va ku vona leswaku ku va na ku humelela ka tiko ra hina ku ya mahlweni. A hi vi swin'we nakambe ka nongonoko lowu fanaka vhiki leri tako hi Ravunharhu loko hi ta languta yin'wana ya tinhlokomhaka to tsakisa swinene leti fambelanaka na muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga, Auditor General of South Africa. Nongonoko lowu tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi Auditor General of South Africa hi ku tirhisana na SABC Education. Tata! Enrich your mind, enrich your life. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life. Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela.